Saiko kilai lai viatu. Teu venga peke tutu koi fokile yo. Ko inga kalawa ke hanga e maman ka toa o understand as in really time teu lele lai viatu. Ko hufanga ngai whakatap ko se no au whaki, kaya tā mo koe ki whainga maari e tuani, ke lava ke uhanga o explain nia to e mea kotokotoa. Ko inga ke hanga e mamani understand as in miri ka hihifu. Te ulere he foi firimi kona, na ilere mai e ofa loho fua pari. A ofa ngoto, Te ulere te foi firimi koni na e taima e ofa loto. Te ta ia te foi film ko ni ke understand e maman ka to sai ku ke lere ma ho filmi uluaki te uluaki explain pe se in mirika hifo ko hinga ke understand e maman ka to eremu ka ku kai te ke ilo se in mirika hifo ona ke takua ho foi hua fa ha o se miri me fa na we to kono ulutaha ko to fa na ko ni tamai ta fa eta na nganga hipi ek ma tu ai fare ya fa ere ese ni miri fare ka ila te se ni miri ho tapai tore pe ko fe tu na ke fure toki mai me ai sai ko ta fe mahino ake foi me ko ni ke mahino ko atikoe ko se miri ko o fe fine mariau Fana we toko no ulutaha ko to fufana to gono ko ni tamai ta faeta fana wi mari e foi to gono ko ni ata eta puni ho matare muke ke to ya ba mai ka sen miri ke kala kalanga mai ko fe fine au okuha ko fe fine au o ikai ke na ikai ke fa ere i mari au eremu ka ka te ke understand sen miri ba ka te ke ilo fure ho matare muke pure anga ki tonga hakure historia sen miri tata ko turiki pake tapuni ho kau a tore ke toi kala kalanga maho kau a usia sen miri ka hif peka ke toi mole taimo sen miri he ko inga okuha alko kumi e fa historia sen miri pe ko fe fine ya un na nganga hipi e ko ngo ma to ai re ke ma wifi kano mato sen miri ai ke understand sen miri na nganga hipi e fa emo tamai loki o fa ere e sen miri fare ai ke understand au he te hanga tak matare muke ke poko yo lunga fure ha matare muke pure anga o kumi to hikakai falo ato e fuhingo sen miri fana umari foi fana to kono koni ulu taka to fana to kono koni Kabu ikaire ba ke ilo historia se ni miri ngau hosimo faka holo mui pa fure ho remo to ho usi itu pa ke ta puni he osi hore mumo family no kape se ni miri manatu pa ke ta ima feituri ko na kalta iko ke toko to hore mui lalo ulakia ua kapau oku ke fie mau pe ke as hosikai remu ki mua puna pe hosikai tore o ko ki mua o asi kai ko me ani ke faka malohi mamani he faiteri ha pe se ni miri ko hai tu ke iremu ko ko ke Asia ki maman hanga ai mange e kau a pari fakatou ao pe ko hai e fuma tai manu kokoi pe ke ila te se ni mire pe na ngahi pi ho fa em ho tamai he ba avau i fe ia ma wai ho fukau a usi pe ke ila te se ni mire pa pe ke ila tau koi pe ko hai e remu paku kokoi me matafaka fure ko la ma ho pea ka ke alo no fo tungai ko pea ai ke mahino ho matafaka fure me more ho tai ni usi e ko uhinga e ko ni o ko explain ai ke understand se ni miri ka hihifo manat ko hiva o mahuinga ya kateao tu e fo like ya kai tai pe hiva ko hiva ko me ko on e fe uto se ni miri ko time ko tai hiva ko firma ke tai hiva ke fanong sai ka lele te foi filimi ke o se foi filimi ko foi me ala la hia na kelere ma he tu ase ni miri o pehe ko fe fine fa na uta e mariau ai ke ilo e usi na nganga hipi e fa e mo tamai re ke o ma wa foi kano mate se ni miri na e tohi kakai lere ke fare tohi kakai os frasia hakure horemu
He asia ta foi sika se nimiri ko o fe fine maria se nimiri fu fana we to kono ulutaha ka to tamai taha fa etaha be ai hata ta puni ho matare muna ke to yaba ka se nimiri usi kwa ke wilo atae fu tuke ire mu ko pe ko hai fu tuke ipari tuhi ko me usi ulakia ua ain pe ta lato se nimiri me a faiteri hape a se nimiri he ka ke popula se nimiri he aset ko mo fanga fu tuke usi pe ko hai ki mo tol fanga fu tapari ngau iko moutol ke asiat ka moutol be tango tuhana guys yana na nehanga otolongi hake ki olunga pe ko hame ka ke asiat ta se nimiri eremu alo tala ke matafaka ho family ke na asiat ki mu te tataha ko ingoa ka tatau ka poko ya tairema mo mataremu neongo na ka te ke kape ma ka se nimiri ona ke to puna ki mamani ke be mai ka se nimiri ke asiatu he faka fure e ko mo re mo to yo mo matai tu ngai ku ke toto e mo fure toki ki tua me faiteri hape se ni miri ko fanga matare mu fanga mata faka fure ko mo tol ke aset ka mo tol me faiteri hape se ni miri pete aset pe kai ko foi me ai te tala tu o ka ka mo mahu inga mo tol ke aset se ni miri fanga matare mu ai ke mo understand now he fanga usi mo re hok tai mi ulo aki ia o ko na ko tu ko atu sai ka ti te la i fanga ia ireva ai fanga foi mea ko ako ena na elere mai ake e ofare mu uluaki na ake tukuaki ipehe okulavea patoa ko hinga ko ngawe e fufefine kape ko se miri ka hifo iyo ko ilo e maman ka to ho foi huafa ko ilo e maman ka to ko fufefine kape au faka fita ifaka malo ko ia pe ko ke sai ho fare matapana ko ta fure faka i tu alu ai pe ko ke ata se miri pate mo tolo lere ho mo me ai mama ni ka to eta pe se miri hono turiki he ku ha he ko fe fine he ka ke alu ki ka kai ko so matala ki maman pa lere pe turiki pe ka ke ata se miri pe hawa ta hasio he ku live pe kai o ka fe fine ke alu ai ki foi ha he pe foko tu e fu mama faka asi ma to foi sika ke te hange ha fu palangi ka hiri ko ya ko to ko ya mea ku te pure ve mau mai hange ma fu tu ku hari fure faka ko usio asi hanga tonu ma na to holo i ma ho mata faka he po uri asma he aho mo more ho taimi he ku asi ke pe ko foto tu ya pe ko se miri o fu tapa ire mu ko sino ho fure mu pe tu ko no fore ke fa e akakai mo na ukia ulo aki ko tu ofia ni ko live mangalo pe ya foi me ko ya ke hanga ai atu o ke sio hifo ko fu kia ko hange ko funga ka ipuaka faka lava hokia o takai hokia o ke sia ke feti ko fure mu pe ko tuku tau pe ko feti ma foi kia te hanga tolong et ki to ke sio manate fu tau ase ni miri io te tataha fu tau ke tu hokia ka hanga tataha fure ki loto ke sio mamani he me ko ke kapelo ake kakai o ke kape to ape me ko o ku tau tonu ya ko me pe ya ku ke loto nga feta kai ai ko hia na sia na to ko fia ko tata na ki hokia ka ke no fu ke kape ke fa e akakai sai ka ulave ki he tafa ake patoa ko ke pehe o ko kape patoa ko lave anoa ia ka kai he patoa eke ke mata faka patoa pe ka ha uhinga ko hanga se ni miri kape ki na tolu hanga ngere mo o eke ange o te ke to live me ke tu aka kai ulaki live loto patoa o eke ke fuka kai ka to ko ya ko se ni miri ko tala tu eke ange ka na tolu pe ko hai uhinga na hanga he kuine mo nga kape ho na ufure toki eke ikana utolo he koe uhinga kona e kape ai mata faka koena o tirila mo sereni koe ha koe ava mai ka se miri ka hifo pesi no lo keni se miri pa ke se ke mahino ai koe na ke tok fak fure i mai peki he patoa na uluaki fua lere pe me akotokotoa ia se miri i he mau ke pe mau tolu tua ke se miri mo ne ongo fa e pa ko tu i pe ko repeat ta to mano pe ko ile maman ko taimi pe o ku ke ya Saint Mary o ku ha ko taimi ko o ku manga ya tirila o ka lo hono fu mata faka fure ino ia i tu Saint Mary ko tu punga anga ya ko ai hanga ko Saint Mary o kape pe alere atirila o tolongi ene ki fo se te si mata faka fure i he patoa ke a se ni miri mo nengo fa e puna mai hono mata faka fure i o kape mai ka se ni miri i he lolotonga e mauke tu punga ia koe ene fihia hono fure mu
Mau hangange o eke mai ka Saint Miri pa mau eke ke matafaka tirila he koi loi pe ko ya e ke loi tata upeka ko tanguta maman ka kaina na hanga o follow Saint Miri me mau na ilo foi story ko ne fa matala Saint Miri ka saya reba ka hanga tite la matafaka ike poko me ko ni na os fa no ngau ki ai pe osko ya ala Saint Miri mo he teu a pong teu lari ho mo matafaka ko to he foi kupu ko to toa teu a reba o siofi ho ki foi live mo ki foi tite la matafaka i fakafetai fakamalo he kwai ke ha tai mo ha nga kau ke lere tolongi pake papirika i matafaka i hoturiki ke sio maman kato ke hange ko Saint Miri kai fo papirika i matafaka i ke sio maman kato kaku ha private ko ki friend pay lot ho pesi ko na tol pe og na sio ho ki live mo fanong ho live ko ke to sio maman ni ho live ko uhinga ko ke mawa he kakai ho live ko lere ko tolong he patoa sio he kakai he patoa na hiki ko ngokonga tolong ka Saint Miri he polo ka ho matafaka Saint Miri o kwa ha kakai hia e pehe o kwa ha kakai kovi e toi pore ho na matafaka ka toi polo ka ma Saint Miri haku ke hangai o polo ka kakai se ke kakai ko to ko na me pe au ke kape ai ke mahino ka hata e ho ke te pa ke kala ngare batalange ke kakai ke na wasi mai ki mua fakava ho matafaka ho fu pesi pa papiri kai matafaka ka pa ko hia koi ta kai ho matafaka ke aski mua o te ke asi mai ki mua ka ha ka ke close matapa pa ke lere matafaka ke patoa o lere ho ki live ke ha ke puna te patoa ko meni kau ko meni ko to tangu to mo usi he ni ma Saint Miri ko e pena ke hanga po aka fo hingwa mo ko meni na uste to longi ko i olunga te faka osiat ka te koe he mo usia ke tangi ko ne ki fefine ko ni mei pea ene kore ko ka Saint Miri ke tu hifo foi mea pe alwe foi tala no ko ni wa uka alai reula kore me he fare tui ka Saint Miri ka hifo me alai reula ke tu e foi video ko ya kilalo pe tu hifo me mea ke fo tu pe Saint Miri pe ko me faiteria pe Saint Miri pe te fo tu ke pa ngangalu pe ko me faiteria pe Saint Miri ka kuya hata ku ne fe mau ha fo ulu ke tu kilalo ha hanga ton ka Saint Miri ona to fo ha ka ke te ta tenye mo wilo ka ke ata Saint Miri pe ko ha me fare lahi ha hanga ton ka Saint Miri pa te mo si reba ko ha me Saint Miri fai ona to fo mai pe mai ko ha me hai kai ha hanga ton se fina ko alu hanga ton pa te ai ma he o pe ke sio mama ni ka to he ko se fina ko nga ka ko ke poloka matafaka ka kai ko to ko no ke mo Saint Miri ko to ko ke na manga hanga ton mai ka ko ia pe hu pe slo mai faki Saint Miri tata ene ki ko meni uski tua tata mo ene ki mohono ki peslo yo poloka fure itu ako hinga ke ha ko ia ka kai ko no na hu peslo ke na hu hanga ton mai ka ke to ke ata Saint Miri ko hai ko tuku iloto ka ta uto iloto ke poko usi o ka ke to ha me ko lo mui ka ke sia ko ka lo kalanga mai ke kakai ke na puna kiloto te kanga kape fure ina tol pe mai o ku fa ta e mana bahe o ke ka lo pe iloto ho ki pesi private pa ke lere tata he patoa hiki ko to kakai he patoa tolo kitu he ku yai pe kakai he patoa na tangu ti loto ka na elo ia o mo fonga pa te na tangu tu pe loto copy me ko to screenshot ti tata ka Saint Miri pa ko hinga ya ko ke ma wa Saint Miri ho ki na usi o lere atu ai ko ni kana ke lere ho usi pa ke mahino ko fefine ko ke pore ya Saint Miri ka ifo fakaba ho matafaka o te ke asi fierere mai he Facebooka ho feinga ko ke asi forere mai ki he Facebooka ho kumi atensi ni Facebooka ka kuha ke ipala pe ho mata ho novari ake fumela ke a ke ipala pe ho mata he kau ake ko ho feinga ke hange ma ki palangi ka hiri ko ya na ilo Saint Miri na ha na ta ke mo usi uri pa ke to ha me ho mau asmai ki mo ha fo elo ke sio mamani pe hulu ke asi kakato ho sino ke sio ate kakai ko fusino tapatapari ikai ko hanga Saint Miri tolongi ho fu fo i pure taha ko na ke tu mai mo fu le reisi tola taha americani puri ai peka ke to fi as kakato mai he ko ke ilo ko tolo Saint Miri ho fo elo itu asio maman ko fo itango tu mai ko na video mai asi mai ka hulu i mai ko fu mama ke asi hina eremu posta taha mai ka kayo fo isika totonu posta ngu te fare Saint Miri te fa wa te manu iyo ai ke ilo ko Saint Miri ko fa wa to remu mo family he manu ko ke tala ko fe fine furi kivanu asi ek furi kivanu ko me aya ko hia ka kwa ke te hia pa te hia fa puri pe loto o behind the screen he o Saint Miri alu hanga tona tak pe fo ire to tonu pe kwa ke fi asat ko mo mata fa ka furi he kwa ka mo ma winga fanga usilare kini muitau fanga usi pa mutu he ka ke mo time Saint Miri
talu mehi beginning na kamata le refirime se ni mirina u ashanga tona ta ako foi sika totonu la nga ipehe fanga matafaka blare kini ko ni ekfu pesi mate pesi o se ipe fi asia tu ko ko ipe matafaka ku ke pema ka se mirika asia tu hu matare mu ke toto pa ke fure to hore mu ki tu ha ke more hok taimi e to asia ki mama ni more hok taimi ko aki motor fanga faka fure ko motor ke u asia tu na pehe un spe sol ho mo matafaka fure i mo mai po si o pehe tu a screen ase ni miri pa ngata pe ai kai ke ko mo ilo o ku kai ke to ya fe ko al hok foi sika totonu pe mo o si o pe ko uta ko to he fu pe si ko se miri ka hi fo totonu ya ona mo faka ka ma mo mata usi eto asa to se miri hek mo hok taimi fa no pe mo mata faka fure i ke rere ta se ni miri pa ngata pe ai o te moto mai mo to lo to hori ma ka se ni miri ke pehe mo i kai ona moto fure toki ma ke moto ma fie poto iholo ai taimi o bleres live ase ni miri mo taimi o ko fie ai hak me o na mo mai ke mo he pa ke wala tau o pehat mo fare ke pehe mo ko fie na kalanga tu papiri kai ho fu mata faka ho fu pesi ke si o maman ka to kakuha ai ke mahino kai ka ta e ho nga kau ku ke tangu tu ko na mimi ho usi he mana ba he fa ku ke tangu tu peo behind the screen ka ke loka ta hakoto ka ke lere mai o asima ho sikai tua pa ke kalanga mai reba ki maamani o pe mai kana utol ko ha ku ke lere mai reba asima ho ki screen mata faka kai lo mai ke kakai te kape ko ke ha mo o ku ya kape tu kuange ho mata faka ke hange ko sei miri pa papiri ka mata faka ke sio maman ka to ko ia pe fesi ho live sei miri ko na tai pe ku ngwa hu ke pesi o tai to mata faka ke laba ta hu o ha private ko me ko ku hinga ka sen miri ona ke lere lo ngutu mai pa ke kalanga te ke kape hai faka ava ho mata faka pa ke open mai pe ona ke toi poloka ka maumanga ko to atu kai sio ko ke holoki ho matare mu lo to pe si ke au ke sai au pito faka ava pe papirikai mai mata faka fu pato ka maumanga ko to at mo ka kai ko no mau me ka mau holoki ho matare mu lo to ke ilo Koe ha, toi ai holo he upesi whakatoko lahi. Koe whae tanga mimi. Koe ai koe uki kakai. Ai ka hao kete hangai ko sei ni miri papiri kai mata whakai pa puna hore muki tua. An poloka sei ni miri in kulute kakai ko toko ke kape ke ha mata whaka. Pake pore i atu, o peni atu ke lava ke ha naureo. He koe anga ia mea aku pehe ke tuki atu pe tuki mai. Tuki atu. Ai ona ke tuki toko taha pe, pake kala kahalau pe hore mukai ha. Kakai te hanga whakaawa mai ke hua te kakai ke hana ureo. Whakaawa maho whakafure i me aka ke sio kai kau manga tuho pēsi o holoki o matare mua ke ilo au. Ona ke toi lere lo ngutu maha mata whakaka ke hanga poloka taha kotoa. Whakaawa mai ke maa e ta ai ka ke sio kau hanga irewa o whaka nofo o matare mua ke ilo se miri ka hiifo. Te ke fiu ko he longo he ka te kua ke kaila he ka te ke kape ma se miri. E ke patoa kai sai ka hanga hai ane foi turiko ke patoa he ku ke kalanga mai. O lavea no ia patoa. Tana e lavea patoa ke kaje ilo se dimiri ko haye tuke iremu go e usi. Ai fu usi pa umutu lare kini lare tau. Fai vare kokoe. Fa ere vare ko ilo te se dimiri pe hai ko iremu. Te ke ilo ko se dimiri ka ke lere me ke kalanga he ha patoa mo se dimiri e ke mata faka ka patoa ko hana ka pe no tole se dimiri. Uluaki fai e ku kepu na matirila kape ka sei nimiri ko manga mai tataha hanga tonu atu tari ho mataremu ko lere ate foi live hekturi ki tari ho mataremu te uhae ko ke mafure te manga hanga tonu te patoa ke mahino kwa hukete na manga te patoa kwa poloka matafaka i mai foi sika sei nimiri ki tu ko kalanga tu reva tari he te foka maman lahi poloka ko yau o te tonga ko ki ai e ha sei nimiri o lere ho matafaka hekturi ki ke poko ho usi manga ma se ni miri o kape taanga fu matafaka tirila o ha tulolo ko lere mai ne filimi kaila ma pari fo heka ko ni heka ke utoi kape o ke fe fine ko ni heka fa se ser heka ito o se ni kape au ko toki ilo ya tirila ai he ahon ke ilo ko ku kape pen ko ho fure mu o falota ke ilo se miri ona ke to pu aka fo hi wafa pe ona ke to tu ku aki holo kakai he noa ia iho o mausi o pe kwa hata pe o fereni mo se ni miri pa mo lere reva o ha tolo hingo kakai ko ya ta ke ta palasia mai sai eke ha matafaka ke patoa he ka ke to hela ye se mire ha fa ti te ila i matafaka ia ti mamani pe ko ha uhinga ta pala sia se ni mire matafaka patoa ulaki ko na takina manga ke fare se mire kape no ia ta ko be se ni mire homo ma se ni mire fak fure yo no matare mo malaki no re mui mamani o au ke sai au pito pe ha puri atirila kai homo hake kai he patoa o kape me ka se ni mire ta ha ku ko ko hamu ta hai fa ulu tak tau hip ma pa mo tangu to ka ko menite wa mo moto
Siya kai ko ke hanga he kakai understand sa ni miri. Siya ko kakai ko to ko na fie he tai mini o kape sa ni miri ko ha. Kau ngano ai he pare ma sa ni miri me tata o fai tirila ko hinga ko na fie ai loto. Na ha ho faka fure i o to explain ni na nga fra fefe ko explain ni ma mata faka fure ko ke ilo mai au. Pate ka ilo ko kamata anga pare ma siya ko me ko uhinga ki ai. Ka ke fak fure re ba ka fare fa ke tapu ni to matare mu pate tangu to fanongo. Ho ke hango ta faki fa to lo ke te ma o foi ti te ila foi me ko to ke te understand to ta ko to. Ona te hu fa ka ta fakta pa te lere re ba ko ikape ke ka kai ko ya. Te tulala ho mata fa kai maman ke ilo manatu. Sen miri ka fa ta ta no ke iremu. Hai winga ke punai o kalanga me ai patoa ba ai patoa mo sen miri ko explain ya to he fa mata fa kai patoa ko hai winga na ikape sen miri. Kai. Wana ko o se hapa por aí ata mata fa ka patoa ko ke to la mata manga giloto. Te mo to ki manga peha o ki lere live mata fa ka tangu to ta ka ko meni he te wam giloto ta ka wahe tu unga fa ka foi ulu ke mo ilo au. Foi ulu lai ka to pe tangu to ko he te tuku ipe ko ta fa ki ka bakiri ko ke ma pe ko fure ia mo ko ma mani ke ilo au. Mo sia ka pes po kare. Ho e pes ko ni pe a ho to ko lai. Talo tangu to se ni miri mo fifiri pe ko hai e ka kai o sila eftoni. Ko ila taimo hua eti namo taimo ko hua ya. Talam tapari mau gon gosione biane siare bare kai us tau us fai us no us kai mata us. Taimi aku ilo ok foi kakai pau ya ko ya os mau loto ese ni miri mo to nga na ko meni to nga na kape. O kai ke puri hame ese ni miri. Te na fiu he maka mio. Te na fiu he ma furi ma mani te va kore ho na matare mo tolo fure i olunga. Pohi ho na ure mo pupula i olunga. O kai ke ta hame puri ese ni miri. Ko kakai fo ko ni na mo hu mai ai ini kolote hafu mata faka o faloto ko ospiri na ke ka mo go he na hu ati na mo no fanga to ko wa ko me e ko na ko ka pe fe ka po kare ta ta se ni muri ho mo ulu ke lunga puri ka atoa o tai tau ne po kare kilalo mate reba ho mata faka furei pe mate hu silare kini ke mahino ki ma mani ko fe fine ko o ku ke hia te ke ya o ku ke me ko hia Teke ke a ko ke foi me ko ya ko ke ha ta e pa ko ke ha nga ta ka pau ko hia ko na ke fuck ko an polo ka ko to ka kai ko to ke kape ka to ya ta pe ke na manga tu na pe ka kai ko fe fine kape ko ka wi ka ha nguto ka kai o pen ye me a ko ya nga me a ke ha tau toki ke ifo tau toki ko sia ka sai ni miri ka kai ko to ni o ke mo sai ni miri na osi a fea fare se ni miri hona hingo totonu fuck fure se ni miri o ta malak hona mata he o pe na uma fure ta pe ha na pori tu pe ke to ahu he pe si loi pe na ke lama ye se ni miri fiu he mate mo ya ke ko na siape ko asata fo na puna te ke me turiki ko ya e mo tangu tu he ka ke vai se ni miri he na o maya he afa ka osi ke u hai fure e matare mu ta ko to o na a fea fare se ni miri Hama gila to peke tangu to hena tangu te kakai te ukape fure pe ko ke ma fure hore mu he kuo ke a fe hok fare na ke kamata kape me patoa e puna tu a eftoni hoka us o tolonge foi se te si he patoa e ke puna ke hore mu ko ko pe mo eftoni na mo ko meni to ko wa os tolonge he kakai ka te to ko tok turiki ko pe te ke loi men na kai ke fa foi na usi maman te u foki ke fu telefone hiba hakore ko fe mena to ko meni ko tolo fure ke olunga ka kai latu manga hore mu kiloto explain ho mata faka hete uhai ko foi me apete ke fanongo ke nguto se ngmiri te waya tu hete pata fure sia ke fine moto anu sila kana korea na ko ape ko hai ho mata faka ko ya na elare fe fine ko ni ko meni mame turiki a eftoni ho ka usi he fu pesi loi ko na po kare na e kape fe fine ko ni ka se ni milita ya haku ko vi ko hinga na kape fure erem ko ni ko fe erem ko ni puria pa ki to asi na loi mata pe fe fine ko ni ka usio atu pe mo fu ka kai ko to i e ek pesi na wilo ilo pau na ha kalanga se ni miri ene hau ko al ko meni us he turika po kare ka lere mai ek pesi o ko meni mai se ni miri ka tak fa more o bi kai ke ka wa ho mo pare ma kai pe ke ka wa ho mo pare ma ai ola mata fe fine tata ha ni fu ko meni ka to kil tua au pe explain ho mata faka pe ko fe me na ke kalanga ko ke kaunga he mau palo pare ma talama yang e pena nga fa fe puna mata faka o ka pe ka se ni miri ta ha ko vieta se ni miri te hai ho mata faka ke ilo tata he fe fine ko ni puri osi ko ke to asimai o wana ke alo fai ho foi na usi como usi tu amo kai matare mu tu apa ke pehe te ke hao he fare se miri ko taimi ko tata he se miri ona ngalo ya mutol
he te tataha ia ho mo go me ditu he ko talo ma mani ka to ka Saint Mary te fai fo i whakamatala ai ke mahino o te fai fo i whakamatala pe ha ka mo oni te fo i na usi o whakamatala i mamani o hamo e pato ako toko toa ko e kakai ko toko toa na e hanga e tirila o faile e tamai na tolpa na puna ko e kape ma a tirila na hamo ko toa fini matua ko ni menusila taha ho na matare mo poko ka toa i olunga fe fini matua ko ia puri ka toa ka toa sa taha ai ke mo understand na Saint Mary ko au ko fe fini tolo poi ni au te wa o taha fa mo ni ko toa i olunga ka poko ai leva ho fure mu ke ilo au o ka fe fini o peheto o nga he kai ko to hawa kai mata usia tu mamani te tell it like it is but te wa pe olere e foi usi mo foi re mu ke alhanga tonat mo mutu he kai ko to hawa o to kala kala ngati mamani e ofaremu fano ngome ka ai hanga tonat ke understand ya ko ke kala ngani o pe ko fu fe fine kape fa kai rifia tala mangi ho fa ka fure i he ko ilo e mamani ko kape Saint Mary ko ka kai ko na mau ke mo na tolu nai ha now kap e whakatau hoa Saint Mary mo hono family na now start e foi pub foi ki foi whakatau hoa na now kamata e whakatau hoa na mau ke kana kai ke now lava e Saint Mary na mau tau whakapuaka pe itu akana kai pe ke now hanga o lava e Saint Mary e nengo na ngutu mai pato mai pe foi me a pato ate foi tari o kai ke to ya feia kana tahanga tonu pe na kai ke tio mai kakai o ko kape whaka tau hoa kakai ko ni a minute na now hanga whakatau hoa e Saint Mary mo no family time mi akona homa Saint Mary ko veta ke pona ka manga kitua kape fure toki e kakai goni pa fakata hoi ke na wongo yang me ko wongo e Saint Mary ke si onge bete na hanga o understand me fa matala Saint Mary ta e ha ko fe kakai goni ko na ulere hanu itua fu fe fine fakai li fia kune kape folo ye foi pulo Saint Mary pa ka tari e foi pulo heta ta ke ngoto hava fai ku o faka matala ta tu o mano Saint Mary ko tu ofia ne whakamatala ki mamani e pehatu te ke avangi hok fare pa ke kape ka Saint Mary kape pa fisi ho ke te umanga atu te tataha e pulu ke ngoto ava fai o ha o ngutu gitu tari e fai pulu he remu he na ke puna kitu a olere lo ngutu he tu a Saint Mary he pato ata ya ko viet ko hai kune ilo te tu ke iremu ko koe he usi hai kune ilo atu koe ka ke lere ke avava ma tunga iku ka Saint Mary ho mo to he ki whakareti ho ka usko eftoni ai mai ange e tapari ngau i pe kuanga fa fefe ho puna ha ho matai manu ke puna mai ko i kape ka Saint Mary fate ke toi hanu pa ke sia ko ke to lalo ho no kape whakarieria i ko Saint Mary ko ke kalanga re bani o ko ha o ke ha o tangutu ma whakani me ni mama ki mamani kana ke kape fu tau pe au ho como ho ure ho tunga ane como ure ho tamai na help ai mata i mamani hange ko Saint Mary pau pe sai he ku ke takua hok foi hua fa te manga ki to te tataha pulu ke ngoto hava fai pa ke tari foi pulu pe te glava Saint Mary na manga ta Saint Mary hapa ke tari Saint Mary he ko mea na ke fai manatu ma pe ko skalanga ki mamani te ke fai ha foi mea tari e foi pulu he te tafoki mo foi pulu te tataha ke ngoto hava fai pake tari ko me ko to ke fai mai te hanga fata foket o mata usi si anga pete ke lava tari Saint Mary na fai me tata na ke fai ke kakai ke he pake fai ma ka Saint Mary na ke pe ko pe ke poto he kape ke alo ka kayo como ure hona utonga ane e wai hanga tonu atu se fine ko ke kalanga te ke ai ma ke mahino te ure afaka te furi here afaka tonga ke faka falanse ka hanga ile batata ho matafaka ke si ngepete ke ngo foi mi ko faka matala Saint Mary heremu na ke puna ki mamani o kalanga mai pa ke lere ke pehe ko se family furi ki van faka ili fia ki moto na ke kalanga i mamani o kape ki ipea kape ate ki ipea ka kai ko to ke na ka na to pare ma ko ni ka na ko bien na to ka te koe ka ke puna to ko ki to kape faka ta ho ka kai ko ni pake ai ma ape ke ka kai hono kape fakari eri ai fakanga tonu igina tonu talate ko mai ure na tamai ko mai ure na fanga tunga ne tari e foi pulo Saint Mary ka tata ke ngoto fu apa ka tata haire fu pikitolu faka kikila ho tamai mo fanga tunga ne o fa o i holo tongu tu ke ilo Saint Mary ko fifine ko behe te ke fak fure eta ko tate fak fure i ho matare mu ke ilo ai ke ilo yare mo na ke to lere mai ko ke lere lo ngut pa ke pe he kai ke kape ka Saint Mary he na kai ke kawi he me ko ni ko ni ko fu ka pe atala Saint Mary ke fiu ko he kape ke ka pe e lari ko e Saint Mary mama ni ke poko ho usi ke ilo Saint Mary ko fina ko ha ko challenge sa to matafaka ke puna kiloto ko kalanga to ofia te
i ho mo fu fe fine la vi ke toki mo ke ko au se ni miri pa ke papiri kai mata fakai ka manga ke ta ai ke i foi ta re mu here mu fa no mai ko are seu kainga talwe ala ne na so pingi e fume pul ke ha o fai e khaka la ka mai pe ko e to tangu to au itu ani ta mai ta o te ke ai pe ke wa ya o te ke pe ke ala o ai e fu ko ngapulu ko no ke fo ko to ko no ke fo ko tu pelo to me arere ko tari ke osi e kulaivi ka to ki alu o malo lomo ku ki e me kai o tari me ke kumia ko foi hiva he kui fo pe ai tata e tau ki fasi o e tau tata langa o tari me ke fela ka tai hua mo moko ia te au he fela e fa o creo o tari me ke kumia mo foi lapa ke ukino kau hanga ereva o ti te lai mata faka e foi konga ko ni o mahu inga ta ka Saint Mary sai he ko mahino e mama ni ko to ai uhinga ko na manga to Saint Mary ke patoa ulu aki ko use tirila na manga ka Saint Mary kamata me ai lere tirila o to tiene na usi he patoa manga mai ka kai ke ho kape he patoa ka Saint Mary ta ya ku ko vi fe fine mo tangata na manga Saint Mary ha holoke mata faka ka kai ko to foi ulu ko to na kape ka Saint Mary na fak fure ho na usi to na poko ka to fe ka kai ko ni puri ka to ko feheu ya Saint Mary ko ha e kaunga ho na usi o ku ke faka ke kakai mo kape ka Saint Mary ini kulute Saint Mary mo kakai ko to ai pea na ake kape ko ha kaunga ai patoa ki ho faka matala foi palo parema ko ini ko ke kalanga o klave a patoa manatu mau pe kalanga Saint Mary ko u pe pi ko no hoka hai uhinga na lave a patoa i he fare Saint Mary ka hi fo faka matala ho mata faka mo mo de tai mo Saint Mary e te wa po faka matala hanga to nui pe he ia pate ai mata tu pe tala ke mata faka patoa ko Saint Mary ko tala tu hai uhinga na kaunga he parema ko ni o si kalanga to fia Saint Mary mo si hamea mo tamutu tu a mo lu e tamutu tu a pe alere yang ho tamutu tu a pe mo lu malu ho family pe no fo mo ho tae loto ko tai mi ko te ke manga ke fare kuine mo unga to va ho tae pe to va mo ngari fare maman fisi ho ke te pa ke tari fai pula Saint Mary te tata ke ngoto ha pa fai pula kia ua ko e hai kaunga ko e foi pesi mohe hela la mohe tala vou sia ko mimi he mana va he pe mo ulere pe mo patore o feinga i ai kakai ko to ko na o fao e tirila pe mo sheren ha ko tiri are muremu ko uto ke lere mai e tu ai ka upea ko hinga ko ha ko ene fa ko na ufaka riria i helere ko na ka upea ho no foi tu ai patoa lere mai reba tidila fa ho ki usi ke lere ke ngari vale ko ai mama ni to ha no fa ho family he manu ha ku ke to ha no ai hono fa ia to tunga ne ke ne fai ho usi mei mui tari me feu Saint Mary re mu mo re taimi ho ha ko ka lo pe ke fa matala me aloi he ko me ai ko via Saint Mary he te ke lere ko turiki ko ha po ko i ho mata fa kai tu hai kaunga ai fo i pesi he lala mo he tala vou ki ho olere ma ho mata usika ko ke hanga mate i mai tonu tapuni ho matare mu he osko to ki kolo pe ho kape pe kuo ke kalanga ki he taha ko to ku ke fa wa te ure i hai fa wa te ure o hai fa wa te ure hai na ka te ke lava i fa ia virisoni usika i pari fa ka sere ho tu a he o hokai ko mei olunga hokai ko mei mui hokai ko me tafa aki tari mak fe hui remu pe gwanga faka fe si ke kala mo ui ko amia ko mo fai na ai ko ke teise foi pulo Saint Mary ke mahino ke te ko okuha te ke ma u ko foi teise ko to te ke ma u meri te ke ma u ko no mo spicy fare te ke lere ma turi ko te ta i ko ke poko usi turi ko ya pe te ke si ange pe te ke lava Saint Mary ke kalere kalanga he pa ke kalanga ha ke mohe tala vou ko osena kakai e fiha ki moha o faka matala e na mohe tala vou pa ke tala foi ulu ko pa ke faki ko to apea fo tu ki olunga o lari ki na tolu ta e ko os faka matala ko fu pes ko ni na fa we Saint Mary ka hif i hoku telefoni pa ko fu hingoa ko ya o ku ngawe ake ku kau angelo tala fika pe ngata pe airem
hapa ke mau hanga tonu e ka se ni miri ka mau lere he ko hinga ko se ni miri na ne fa fu pesi ka mau lere o mate foi ulu mo foi ulu I ho mau usi mahalo kovi he ko me aya fai etiri la mo kalasi ko mate foi ulu pe ha hiri ko ya ko kai ko ya e o faremu o fielawe os horemu no fakamatala he ka upea ka se ni miri ka hifoko ha ko os horemu no fakamatala he ka upea he na elo ia ko hinga ko hanga tu kuaki ki na tolu hiri ko ya ka na ko via na tolu ko kai ko to ko na ke tu kuaki he poni e o ko fereni mo loto mo ua ka te ka ke hu ma loto mo ua o fakamatala ho la iremu ke se ni miri ka hifo ke hanga se nimiri ka hifo kape atukoe o te kai ke fetu utake a se nimiri mo susana ko hinga ko ke ilo se nimiri pe ko haya sana alo sana ko ko susana lo sana ko lawe ni ho hanga ko hamu hingo ka kai o talo kilo to I ho mahalo elo te ke to kilongo hifo me yai ai ma upere mu ke mahino ka te ko lo sana o como tauta hina tamai ta faeta I ho mongo tamai kake sia ki ho uta kovi manatu ma upe ko family e ke to upe family he kai te lere ma mani he ose tau ko ni mo ke ko ni kate tala kate ko te ke fe si o faki pe molosana ke aho ko e tanu ai ko e kake sia ko furi ki vanu hanga fakari eria I ho mahalo elo o I ke ilo se ni miria alosana o ke mahene se ni miria molosana ka ke lere ke tukuaki e ka kai ko ospe at mo hanga ton ka sen mi e ko sen mi na ne fa o fu pes he lala mo hetala bo ka mo to ki yo hamo hingoa koto ko hingoa na pe ai fiha ko ke hanga tolo na ulu ki olunga pa ke faka matala ko mo hetala bo fe ka mo hetala bo na ke ula ki tolo from the beginning puri ka to fu ka kai ko ya ko ha ko os na ko to ha hanga tupe itua ka ku ha ka ke tanguta tu pe mo hetala bo ka pe o fumbataremu se ke pesi ko na kulere ko ofaloto se ke fakairi fia ko ke ilo he fanga usiko ni o kulere ene ki firimi ko ofaloto ni o kulere he ka ke to lava a ofaremu o fangoto o lere ene firimi he taimi tatau pe to komeni ato akipe ene fu pesi totonu ko ofaremu ko ha me to komenia o faloto ka hiri ko ya okuke lolotonga live ma ho matafaka ko ha ye to o faloto ku huai ko Kristina ku huai o ke se ko faka iri fia te mo ate takai ho mo pesi ho e kakai ke ka mo mai ke mo tu ku aki e mo ia kakai os mo wo fa pesi loi mo hu ka se ni miri ka pe ka se ni miri fak fure mai ha hanga tonu he ko na ko manga hanga tonu tu taki hanga tonu e foi pokare o poko puri pokare haka ya mo to asiai I kai ko me na mo fai ka se ni miri ko tau ene fiha mo hanga o faka tau hoa ye se ni miri mo tamai mo no fanga tungane hiri ko ya ko me aloi I lo I be se ni miri ho mo fai sika to tonu puri ka to he kuha faka fafa ho mo fanga tunga ane mo tamayo toi ho mo wa kai toi ho mo wa us toi ho mo wa mimi mo wa siko homo kiloto homo mataremu tari e fai pulo se miri ka ta he pulu ke ngot ho fai pa ke hanga reva understand se miri o fe fina ko te alwa tanga ton te alu ma atupe se ka po ai ka he lala mo hetala bo ki mu apuri ka toa porque os fakata koto ka kai ko ia ka ke faka matala pe hawe ka kai fo e os te ka kai motua ho faka matala ko ka he lala mo hetala bo foi he lala mo hetala bo ene fia ko ke tolo na ulu pe mahino mai akai ko lere ai usilemu bare kai ta ka te faka matala pa te matei he fo hingo ai ke ta he fo ulu pa te sitiki ho to mata usigi ai he a tanu ai kita pa te kape ta anga pe foi pesko e ke tulolo ilal fe po kare mata faka toho I bese ni miri kape tanga tangu tu pe hapu mutu wai ke taimi o kape pe po kare tulolo mata faka po kare hakwa ke mo to asi mai ai to lere live mo to asi ba fa mo kina usi ka faki I pe mo family ta fa ho mo tamai mo haka ho mo mutu mo wa ba usi ke mo ilo ese miri pa fe fina ko pe he te alwatu ma ape te hu hanga ton te po foi sika to tonu te alwatu foi usi mo foi remu foi la ho mo foi parika alwatu hanga ton be menguto se ni miri he kai ke ulere mai ula ki kape fa kamana ba he ki mama ni ka to o kape ta hai come la ho tunga ane come la ho tamai oska ku gelere ma faka ni mama pa ke kalanga ko e fu fe fine pa ke tohu ka se ni miri tohu e ngari pete volome pouri tu e fo la ki ai fe ya usi
ngari te valo mai pa uri hete mo hanga pe tu ko ti se ni miri ke me ko to tu ye mo tol ka te au pe mate mai me ko to ka fata kai ka holo ko mo re mu ka tuange ka kai ke na fe mari tu i ba ko se ni miri na ne fa foi pe si fe ia fangarem haku ke toi hawa heri aki ta kai holo ka hiri ko yana ke kape fra mana ba hepe ai ke pe ko fu hako fa kai ni fia ko ke kalanga ko fu hako tutu ko ke kalanga ko fu hako fu mo ta mate mo ha fu ko fe ia ki ngutu ko ia herem we for like ya fa holo i fu e ana vai ko ma pneumonia ho pari tu e for like mo fanongo mai ko afu ia pe lotoni pe toi matu upe o ki falani he gutu he na afu ia au lotoni fara mo ui pe fe lau he ko fe paki foi e au kano mate kareo ke taia te kuhiva ko pau ka to lere ia te foi live he he kui fo au pito tau tol ko sa ia he tala no ko mo kakai usire mutai mahino ka hanga leva o ai ma ke sio mai pe ka fo hi tapiri atu pe no fu matare mu ke ne iloi ai kakai lere ko na ke kamata ke ha ko ni ku kelere mai fakatapu atu ko me ko ha ko ulakirere te fakatapu ko yanga mama ni ke fakatapa se miri ko kulaka mai pe holo mata foi live sai ka lere te tau ki foi live alu hanga tonu alu mata pe se miri tata ha pe se miri ke poini tata ha pe ke tau potu taha mo pes fakausi hu ke tapu ni ko usi ke puria o ita lai mo restai me ko ini he toi ha he ha o fakamata mata lere fakatulo wat mo ha ke lo ki fakatulo ko ne ki foi filimi ko ni tata to pai pa ko hawa ko fakatata ho ki na usi ok fai he fakatulo watu mo hoeki fakatulo watu mo holo mata faka ke ngari na ke hange mafulai one fekai he time na ke lere I ho foi live ulu aki pa ke kalanga I maamani komo yure hotunga ane komo yure hotamai ko fe ho ki ngutu eremu ko ni ku ke kalanga reba tala no alere pa ke kalanga ai furi kivano ase ni mirimo fu fe fine kape tuhui ke kuine mo hunga he kai ke to ya fe te kalanga io folahi ko fu fare ni ko fu fare kape manatu he kai ke to ha se ni miria fa kaheria ai ke kamata lere ta fukiba kaya mo tari gare ke kumia makfoi la pala alo que me apa ini ba lo yelo sai ga ho ka tai le ko ni ko mau e ki fo la pala ke ki la pala he ka to ku fa ke ku me ko ta ke fo la pala pa is my key tata se ni miri he o mai koe o uraki lere whakalai one mai. Ai ana mo whakakau ho mo mata whakapurei. Te mo lere ma lai one e lami ata se ni miri. Vare se ni miri he lami.
ko sen miri ko tataha pe ke tau potu taha huke i mei heri tataha ke tau potu taha heri o tataha ke takere heri o whakapulo ia kore mu pe a tanu mo ui o fumatare mu kita ha mea ko toi holo mu ia sen miri he kai ka sen miri a o whakaheke heke ko ki mata whaka ko e pehe o kukelelelere firimi mai pakelere fita mai pake kape whakamana wahe i maamani vare sen miri he mana wahe vare sen miri he tau holo mui ko e tau peke poko matare mu manatu so matala te sen miri ka kai peke ke hanga ko understand sen miri hanga whakawhewe sio ko mea ko o mo kei whihalaki ai mo sio takatakai mo peheko ko kuke peheko kakai na fiha kuhanga hawa mata whaka furei o tala pake tala ko ka mohe tala vou o osko toa pea ho hanga kape takatakai a pea toko toa i lau fiha na foi ulo ho mate te kai ke mate ko foi ulo ton te wau ke he mea koto kupu mea koto na whanonga whai te ringa sen miri he poni te uhanga o ti te la itua ke mata whaka mea koto itua osi ala sen miri o mohe te waa ponfonge o kuki e fukonga pulu na kumi mo fukonga sa mani ke ukai ke mau hakuivi ko neosko ko to manga mai kitua te ta ipe a ponfonge poko rei ho usi ke ilo sen miri he mea koto na ke hanga ti te la i mamani te uhanga ti te la i he poni ai mea koto ba na whanonga te ringa sen miri ta te ke o se filimi he whanonga sen miri ko whakapiko i he whanonga puita e pau beheke tapni ka manga mai kitua o ti te la e mea na os whanonga ton hok te ringa o kuki ai he kai ko toi ha ua o toi lelelere whakaheke atu i kai ko te whina uia te aluma aluhanga tona pea he kai peke uke atake si o mai a maamani i kai te ai ma atu peke ke understand au ko te whina o kou pehe o wana ke manga ko hok whareke ke sio ai mo feinga ke mo whakatatau he ke me ko whakamatala i seni miri kai ke fok mo copycat me he turiki ko seni miri me ko tokotoa hange ko ku kape te mo mai o copy ate kape kai ke ha he kai ke tatau e mo original go na ne fai e kape he te foko tu ia tu pe au e ke he pe e ku hanga foko tu atu mo time ko mo foko tu ai foi se te si ko me ia ko o mo fai he mo sia ko ke ku hanga ko whakamatala i foi me ko tokotoa mo yanga e ku faire atamai mo yanga e ku me ko tokotoa na hanga yo tau here e kakai ko tokotoa ko ni o to ko to e fu kakai ko tokotoa na ke mo se ni miri i o na hanga ti te lai i e time ko na o ho fito ko lahi a se ni miri na e ha we foi loi pa na o to ko lahi pa na o mo pesi loi alu e na pesi mo ni mo pesi loi ka tu to ta na pe ne anga ta e use kakai ko ni pa e copy ta ko to me foi to onga se ni miri e whakamatala ko ni te mo understand yau kai lava reva ke hanga he kakai ko tokotoa o ha copy me he ko me ko tokotoa no whamatala copy e po kare ko tokotoa mo klasika ko ha te ke na hanga na tolo o ai ha foi me ke tatau mo me ko no fai se ni miri o na ke na usi pani ta e nam ta e pe na me o fai he na ke fio pe loi mo me ko tokotoa o na fai pe he kai pe ke tatau he ku ha ne ngo hanga se ni miri furi o na matare mu faire atamai o toho na ure mu ko to o tanu mo ui hok fare vare ka ku ha te ki na tolo o fai me ko to ko fai se ni miri ke hange ko me ko no ko ai time na hanga yo o fe se ni miri pa na o to ko lai pa na o mo pes mo on pes loi na pehene anga i foi to nau feinga ke u follow e fo i me a kotokotoa na nau whakamatala. Henai pehen, nau homo pe koe ki loto fau e fo i loi. Tala nai hanga he e tamai e whanau o kākai e ki tahine. Fei tamai ki tahine kei alo se mire to. Ai whaka ofa koe e ku whainga ke uhanga o explain ki maamane foi loi kotokotoa na nau hanga whauka se ni miri. Ke loi mea nai whai se ni miri, na osi explain pe te uhanga e o explain mea kotokotoa o mahu inga ke kano mate se ni miri. Na explain foi mea koe kauke ki whanau o se ni miri o poko i tua. Explain e tamai mo whae i he loi kotokotoa na nau whauke te au o poko i tua. Nau kai ke nau ke iloi pe ko ha me ke nau fai he ko sio a mamani ke taimi ko na hanga se miri o explain ne foi moni ko to na kai ke to e afe pa manga kiloto pa pe he ko private de ni life ya se miri ka te fa ka matala iti te la ki mamani ko to ko hinga ke understand e mamani
Nai manga sa miri ki mamani o explain ni matafaka e me ko to vai tu. Na ke ko to ya fiao. Na si oreva ki he me amahu inga ya ko me e ko tip ki he mafu e kakai ko to e mapaki ho tau mafu ko to ko ha. Ko uhinga he na e tau ngai fa now. We e tau matua ko manava mo uye kakai ko ni ko kakai furi ki vanu faka iri fia. Pate tate ke mo ilo. Kakai ko ni ko ka na mafu. Ko na patu pe ke tu alere lo mutu fa we lo me ke pa na faka kau he na hofi to ko la hi be kakai ko to pa na faka pupunga pa na tai kakai ko to kilalo aki e na kape faka ta ho furi ki vanu. Taimi na fire he kakai ko ni me ko ni ka se miri na pehe ke hanga tao pe foi me mahu inga ta ke mo ui o explain ko el toinga loi ko to tu wange mo more hok taimi he os hok fa vai hono faka matala e na loi te haporeva me foi loi ki he foi loi te na hanga track ya ko na fare mare e na foi loi ko to pe na pehe ni anga fonga me ko na fai se miri. Na foi loi koto na manga se ni meri ki mamani pauto o ai foi me amahu inga taha pe mo me ko mapake ho foi mafumo foi lau marie mo foi pari na manga ki to ki mamani o ti te la imata fakai e mo uina ka ke to ke ka me na ko tala foi mo oni koto pe tu ki mamani ke na fai te ri pe te na fa ka ko fe me te na tu ai fa na ngata pe ai ha ureva e nau fanga ki kape kwa ke nau ke ilo i pete nau toi fe e se ni miri mo nau loi ko fa u he ko hanga se ni miri ha talo faka mo ni ki mamani pau tuku e me ko pau ti te ila i mata faka i e ko mo uia os ko ai tu kana e hana ke ata se ni miri ko ha nau na faka fure na fai ka ke tu to ko ta pe pau ke tau i pe foi me ko na kai pe ke to ya fe au ke lai toinga na loi koto na peheni anga e kuhanga ngahe kalas ko ni sai ko mo fa we loi koto ka se ni miri ka te peheni hono ngahe
no fo pilisone ko ha ko ta ia ke fu mi ko fu pata pe si polo ko ni fa sina kita masi he ka se ni mi no fo pilisone no ia la no pilisone ka ta te fa mama hi fa nau ate mai mo ye tau ye se ni mi fa turi ko ka to lalo stopped eating this protein. I just wanted to make pe ko hinga ia ko e pa nau ia no pilisone tai mi ko na mau tau ai mo te wila na longo foi a tolo na to ko te pilisone mo fa no mai ke foi me ko no ko fa mata la he ke to lo ya Fua ho pilisone a sen miri. Arat peke pilisone tuange maya foi a ho tol ko hu mai hopo. Auti ai pese ni miri au ke ahon. Ko kalanga ke fai hopo. Hakure historia sen miri. Fa mo si ange pe ko hak foi me ko au ko single mata. Na wala fa mata la nego polo ke ni sika ke kiva fa ka to au ka taurea. La ka pe fu fa se sere ta la noa. Ko talange ko ko single mata pe aku ikai ke hau ki heni ke to hau te hau batala ka to ni na taya ke pe baseball na e faka hanga he siana ko ni he miko ko ne fu me fana ke mata sen miri na tu mai pe ka to pe hok tunga ne osio na ke ata sen miri tai me na soinge fu pate baseball sen miri ta he ngau homo me fana ko ne patu pe ko to ne me fana ko le osi he hala sia ke ku fainga to o ngai ku anga noa ia lere ya ta ko ne osi ke me puperet la ise ni me arere ka kulera te hala ke mai lere ya kai to ka ta se ni miri ia he ka me arere ke alo mai ki fa na me ako ko kulera pe hala puke ia he ka polisi lo kai pe me arere ve hala ala se miri to ko prison foi a tolo ko kala ke fa yo poko ako single mata te ka ke asok mata ako prison ha to fa hinga me ako fu ase ni prison pe clean ho prekoti Kako hame ake kaunga ke eku ki whanau te ke toi sio ko mata ka toi hata tene mesmo whanau te toi aspe au ipiriso te te tatia ka koe siana whai hopu ke keilo na e tuku wangerere ya se miri he siana whai hopu koe ni na wau ke hopo osi na ka ko fefine au ke toi hola holo aha whainga mea mate mai mo ui tau ki tonga ala se miri ya hiu ke atu au ta ko tu punga anga ya ko ai alo se ni miri ke prison e ko foi tu ta ko ya ta luai ko tai mi kana na mau ke ai se ko me ni ta we ni fi ha me ya ko foi al ke prison e ko ya o se foi me ko ya ko hu mai ki tua e ku kata e he ko ha u pe ai ta ma wa pi ko la ka me pa ta lai he fu Facebook a ko se ni miri ka hifo ko winga kana ka ke to asi mai ai na olo to ko to prison so mai ka ke ma ho batala ko to ke asi mai eni na puria foi ya ho tolu ko ni na puria ai na wala no prison ko to asi ata mai eni mani fa no mo ko mo to ko to ha ku foi usi ono ka pe na mai lo hala tem ke au ko be hat ko ma ko ha na se video fa ko vi pe to pe kai pari aturiki I kai hala tem ke ata la ka me pe fa ka batala fu Facebook a os ha ko te ka pe sen mili he pe to nga mo ui panai pe he anga ku hanga ko o ta e ka kai go ni ne ngona o hafta la hi sen mili kana ku pe ko ata mai sai ka tala mo ni ko to ka manga ki to o tangu to ko talo ni ka talari ko na mata fa ka ko to ke na ta ko to lao na manga ko tala ni tangu to na kai ke to te ki ana fangi pulusi di mo na loi ok fai ka fa ka matala ho na mere pau ka pe fure to ki na ta ko to lao to ma he ta ho ka sen mili ya na osi pe foi me ko ya holo mui ka to na mata usi puri na usi me be ka ta fo ho mo mai ko ka pe ka sen miri na puna kaki mana tu o ku ngo ko na fatakai ai tai mo ko hanga het ko ne mo nga talari ho na mata faka pa te ulari e fu fly vi ko ni ke to ai la ke ni ilo au e fi wi helere ka patoa e tu a sen miri ko mo tala bo helala mo tala bo ko fa o sen miri fu ma mata faka ka te o ke ta ai ona ke to si o ko e ka fereni o to e tu metafaki se ke mate ko ya eftoni mo kalas ai ke hange ko sen miri se ke ilo ko sen miri ko hanga ko lelelere ko ni ai usi ko ni ko hai ko so kono ilo ko sen miri ko foi lelelere ko ni ai kalasiko no na lelelere mai hange ko ni se ko ta fai ke ya ulu itai he ko fu usire mare kai tai nai beheni
Seke taimi ko hanga ese ni mire fakatotolo fu besi kona na ekape to golahi mai ko ate wila mo mea pa na hofi to golahi ya na elere na besloi besmoni. Uki mo na nga hifereni na hofi to golahi ka to tahape. Eto ke be fereni mga maki ko meni. Kana e tau to ta se mire na kape ko ui hak family. Ko kalanga ke fai tamai mo fai tangu tutua. Ona te humata. Te ke humai te kape ko fakatotolo gila tangu tutua. Na tangu tu family ko to he na kalanga family pe ko haia de na humai ko be tangu tutua. Molue tangu tutua. Mo tangu tutua sio pe me tuwa na mo to ngau e kilot. He ko ingate na fai me ta wona na fai ka te au te na fai ka mo to mo tangu tutua se mamata me tu. Na tangu to ko to fuka kai tu. Tangu to ko ta family tu. Include a family tau to no ni. Na ka ke to ngau e ko ngo to ko wa ka turi ka ta to ko ta ka kai ko ni. Pa na ku faka ka ka pe he. Kau hanga turi mui e na loi ko to he kai toi ose na loi e tu hi foi loi al ha ke foi loi e tu hi foi loi al ha ke foi loi te mate hono explain ho na mata faka me na loi ko to pau pe here ba ke tangu to talo ni ka tolo ho na mere pau ka pe fure to ki tanu mo yo na mata re mu ke na ilo na tangu to na fai me ko ya na ha na fiu hono turi mui e se ni mi ko to ko ne turi mui ke ma we na foi loi ko to ke explain ki mama ni ka na hanga turi mui e se ni mi he feinga ke va ku i hok to ke ulongo. Naila de kakai ko ne fa matala ko ipiriso de hiri ko ya ko ke lo tonga kape fure toki et pe na usi. Ko tawe ne fi hame yai. Last year na kamata ye na kamata ko hono tala ko esione ure mate ko au na u. Alo no fo piriso ne ko na me e na fa ocasione ure mate. Ko ni una to lere i ha ke pe me atatau. Fa na ulere me pe ko na fanki pesi ka hiri ko ya kwa si o mai kakai ko fu piriso ne no ke ta ke tu pe ho na ure muto. Que lele live ya tu pe ase ni miri io tala ke ila ka ina lele live se miri na ala pe ka polisia ke huo me faita aki fare malo lo lele live ya tai fanga usi fila ko fanga bare kai ta e go lele fanga bare kai ta e pa mo fa ka ureba ila ka kai ko na poto me ka kai ko na spirito ne te na ilo tamma na wala ke prisone o pehen fa prisone ko ni americani ko ilo hek foi algo ni prisone pa te fa matala ere ke mo ilo Aki mo tol ko to ko na i te ka ke mo hui pilisone na pe ne anga hu se miri. Time ko to pe na ala se miri ki pilisone. He foi alu fa ka mui ko ni na ko fu alu pe pa ko ngata nga pe e alu. Ile foi alu ko ya. O ku alu ko e o ku vete i ko to ho to ki i vala o kita. Tere fu ko to ha me aia. O ku te situa o no pito tungai ku atatua. O si hanga mai pe ko fie lawe tangi e kakai. To golahi he o ko ki priso ne na wo vare fok tani una fai na tole me ko ya na ke anga mo wi aku ai kana e ha mui ke lao na tolo mi to ki mata usi ke de no priso ne ta ngata ko te fai hia o pe ke te ha ki ta ya o ku mi to nu hia alu kita telefua he ku pe mai vete me ko to na vete o te telefua ka to pe ke to ha su ka ke to ha me hanga mai amua hanga chitu hanga momui tupe e ulu na kwa fu mata itere pe kwa fu here ya fa pipi ke to ulu ko e uhinga i hono ai pe e ka polisi o ko aspe ko ya patu to bala pe mai to ki siripa motoki kafu ke te lue ke fa e ta o ha ugo to ki lo ki o te no fo ai ko e kulaka tu ko e ori atu ko mahiri atu ko to ko si ku ko fo ke me ngawe pa ko ke ma ko si ka mo ku pa ko ngai o foi ulu time na maria i mapu ko e ka virizone foi ku fiu fa ma pe kata ka to nga ka ko ka muri ka lu e fo ka vale loi be se mi ala ke usi ata ka na tolo ma ela fa nga ki lo ki tak ta u ko fani atu fanki lo ki aku mutu pa asi pe to foi ulo ki ta ki tua pa ko fare malolo o tu pe lo ki ko no ma tangu to ayo tari ke ka polisi ke ui ma tak tai mo ore tangi ke ki fide moto ata ko ki siapa ni ko be shut the fuck up kana ke fure me ni tangu de ka mi aya ko ni o fai pure o la ke banga ki ka biliso ne ko be shut the fuck up. Why the fuck you crying? Like it in there. Five from Matala go hinga go na like go pesi angi. Ku ke alo kai ha pe fa ka uma usi gen fisi hokete. Ona te fanong ka ko ke tango ma falasi ko to le tike ke puri ai. Ko
longo ya fine moto ako ya kai tu fa ya ke tangia ko me ako ya ke te loto lahi pe mai bebe te bala telefone no pito puna ki olunga pa tupe mo ulu no pito telefone fai ko to ase ni ai ke mau ila ke time be na ala sen miri sone fanga usi ko me ke na tala no ai loi ko ya o tala na wi sone ka ko hiri ko ya mau glotonga fe live akipe ha pa sen miri tala ka not like it is he ke fa fure ata isi o mama do ba tala no pa kana ono pito telefone te ono pito tu imai na he foi to bau al bau giloto ta ena holo yang ini aku bagaimana fani ai oh shoot kofi foi hina aku to ya lalo oh my gosh kofi foi lapa tak kopi auto foi lapa mau aku me are Hoy hoy, peang mana saya boleh wakam kifaka hulu. Ay menu kitu mahasen miri Anyway, kayo dia tu malu kipini sonne. Hoy hoy, to huwa ta kipini sonne ko fanga utuat. Hoa tu kita tangi ha ke fine moto e ta hilo to lo tonga e mea ta lai ku puke ulanga no ke te peha ko tapu no tu na ke fure me ke ni ko ha na ke fure me ke ni tapu ni fine moto ko ya kana alu o ke ya ye se irini he ku malo ko to lai wa fe tu puna he pesi kes panga ko ya ri pe ya lalo mo fu pesta ha ta ha ku gi me are he foi po tolu na no foi bilisone ora pe tawan hok to go wa mo ku ki on ki wa na si le ro ko wa ku mi au kai fo ke to ase fa e kai pe ke wa lo kai nga se ke fa nga to se ke me ko no fa Facebook a ta mo fi ka le me ko pe ka se mi ta la ni foi na usok fai te wa ko ma wa piti ha pa fa long ka e ke mai hey na ta mai fini mo to ta mai na ke ka pe me lo yelo ma fu mo fa tu no ya lo ke ka kai mo fa piko so mai longo e pego to go wa paka na to lau mai tala mai nam saka ma ko pet ko mo mai au mo tala na to pa ke fa nau pe pe foi to aku se ke ko ke prisone hala te ta mai ke ilo ma wa pi ko fa ka longo pe ka pe ko alu pe ke o si ok time pa ho mai pe au ya pe ko lo to ke wa uti me prisone pa ta mai ke aranga tapi ke apa ka inga na wata me pe ko lu me ke me ko smart fo ke tere cell phone ni ako me pe na wa mo ya mo ko ki mo me ko ya na eri ek fu pesi aka lo tome arere mo sirini ko ya ta ha ki me arere ke la ye ku over pe tawang ho ko to go wa mo ku wonki wa uya nge polisi ke wif kilalo ko wif kilalo pe ma polisi o biene o family en tamai ke ange ho property ko te ki mo ha fu te me ke ko na te huat mo ya o tamai ke sign he me aka tamai ka te ke sign ke ange property ke ku family ke na wal mo ya ko ta tala kana to lo kai ke to ka nga tu na mahai fo ke ona to ha wa ta ki brisone no kai pe ke to fe ma ke aba me te tangu tu pe mo property pa te wal ko fa ka ka ne ko lai banga ko to o to kai me arere e hanga ko to ko wa o ale sini ta ke ba ya ke ka me kai tala ka kana to na fo ki na tolu te to kala pe mo property he kai pe ke aba ta me ai tala ke na wona to alu ka me na fo ki mai ko fe ko kwa ta me brisone ko foi tu inga maki mo aus hala ke wa ta ko mawapi hawa o tu itu afe inga e fu telefoni ke mo hui go si elo ye ko ta makaya pe ka fu awe tolu kai palaki ko wa ko ya tu over pe ku lu ya nge ki fine mo tu o pe mai ka te au na ata pe mo ya ha ko ya fe la ka ngo me here me ne aturi ko ki fe fine ko no poi ferini na lango pick up ya pe hangere ba ki pe mai ki fine mo tu hey do you wanna go home? Do you wanna ride? Yes. Tamare va fine moto acá. Okay. Heka te ki fe fine. Ko e foi tu inga varios. O vale pe ma wapi ma to go ina me to fare.
hala pe te wala no filisone kai peke tama ka ta ya na tolu te ata me tua ki tua o ki kai peke tama ka ta ya na tolu o ko ke kum right pe o hau he ka pana kai ke alwange ka me a ke hanga fine moto a pike o mai ka me a ko ku ta va e pe ak me filisone lu la lo pe me filisone ke o mai ko mau api he o pe ek foi to aku uita la ku mi mo uita ka yo te lu e pe a ko si anga pe lu la lo talo e ku hawa ke fo nuan mo kulo elalo pana e pe ku ki foi to na hau o vale pe ma wapi ko ina ma to afare ko tango to ale aquí o que me arere ko lo mai me arere le aquí e pe ko hopo pe alo he ka me arere de mai me arere pate tat ka mo tolo ko na fa ka matala ko na ke alo to no fo prison lo ika to te ka se nuira to no prison talo mau ke foi ke ko na ko ta we ni e fija me ai ma ko o se ta we on no pe ko ta fik me ai e time na mau fofua ke ai ko time na ala sen miliki ke prisone ta ya ke mikoe me ane fakasisina kita masih otherwise na kai ke to ala sen miliki prisone ko na ta no ko to usire mloi mo fafa pe ko uhinga ya ko o fiwa kalas ko ni hono fenga ya sen mili he lak faka ka track e na fo iloi ko to mo turi mui he na fo iloi ko to te elo hono faka matala e na loi pa pehere ba sai ka furi he foi me aka o hanga o furi he foi founga ko mafuri reba o kape ho na mere ko to tolo e na me ko to kitu pa pe to mo mai kitu explain na ke hata hete ne homo mai explain na foi na faka fure ina na fai kana hori pe ke na tala foi loi ko to pa na kaila mai ka se miri ke explain ha mata faka na fai se miri foi na usima foi remu loi o te mohori mo tol ke hanga se miri faka matala ho self he ko foi mo oni ko to na ku life ko se ha to ku kitu ilo maman ka to ko me ko to ko o faka matala se ni miri kana tolu io ai ke mo mahino ko hinga na ke oho mai ai ko ya kala ho na kano mate he ha se ni miri faka matala foi me ko to o poko re ho na usi olu ka kaire ba ke to hanga he ka kai ko ni o to lava ya se ni miri ke na to turi mui e foi me ko to i ho ku turi ki ko ya ko hinga ko o se hanga se ni miri o explain kana feinga re ba ke na loi ki mama ni tala ko pirisone tala ko longo ko ostange ko re faka more hiri ko ya ka inga ke wila na fika telefoni mo se ke faka iri fia ko batala ke fika telefoni ai foki au ke na tolongi pe ko fika telefoni fe ia tolongi ha ke sio ke mahino ko ka te au ko meia ko o ko kata ya na tolu he na tau faka se sere mama ni ko na ilo na tolo me ke na fai ka te alu re ba ko ha te fe tau ka kai ai ke smart ho to foi ata mai e me ko to ke te faka kau i se una fetau mai na tol ka te apa na polo e na tol hingoa ka kai ke ho tol ki loto ka kai ke na tangutu pa na ula ki faka kau ka paureba e haga e ofaremu o tolo koloko to kotoa faka kau e foi ta to tonu ko ne fai e foi me ani hanga vakure ka pau ko kafi hia kape koe ka pau ko ke kalanga ho hia te ke kape hai mo kape hai o penny ho matafaka pa ke papiri kai matafaka ko ke mau inga ho asimai ko me ai aku ko ha kumi attention he me ko Facebook ko ke mau inga asia ko ta na tu ko ta to tonu ya sen miri o ko ke to ya me ke mo to sio ma ko ha mo me ke mo to vakai ko mo osi loi ki mama ni faka matala hoksino ko mo tala ko ve hape ko mo tala ko tingo tolo hoksino i mama ni okuha sio mama ni ko foi puho eno sen miri oksio atu aki sia mama di ko kiva e hape no se miri okuha o ku tu forere ya pe hok vai ko ke tu hanga tonu atu pe la ko uhinga ya ko ke to fie asi hete na hanga os fawe foi loi tu hifo foi loi te na kai pe ke to ko fai me ko loi pa mo fika reva me ai pe kuanga faka fe ai loi ai kakai ko ni he kai pe ke to me ko loi ha o ku ikai ke mo hangai o faka matala foi me akotokotoa ke mahino ki mamani ke lai I'm glad I did this o sen ko senet ke to ta ko ni foi ta na hanga screenshot e ko foi ta no ko ni unbelievable e o sen de senet ke to ta ko ni ai foi ta ko ni talu e ko tanguto live mo xio foi live
Pea koe mea kou sio au kia koe ke lava tahe sio kia. Pea koe foi toko taha he laivi o asi mai o unbelievable e sio koe ni he foi toko taha koe ni. Koe tau tangutu koe ni manatu ko mou asi mai o asi mai pe ki foi ulo ki toko taha koe ia. Hange ko mou tol ko mou tangutu koe na ko asi mai foi ulu he. Koe foi toko taha koe ni o kou sio ki ai o koe foi toko taha heni na e tuku aki i mai he foi laivi a ofa loto. Koe foi toko taha koe ni o kou sio ke foi sino kakato. That's different. Ko screenshot i te tok tataha te foi laivi ka koe foi screenshot nau fai ke sio hanga tau na homata. It's unbelievable. But anyway, patay tango ta ko ni kayo wilifia te tano. Patay tano at pe he. Kamu whanongo mai ka hanga tite lai e osia te ufoki re mai ko uhinga ko hanga ko tite lai e mea ko toko no ko whakamata la it makes sense ya ke hanga ik whakamatala e au ai umea ko ni o go through ai ko ni he hanga ko mau fai ke he he ko sike na whakamatala bare kai tai e osia pea hono whakamatala e o faloto na e totonu ke tanguto e fefine ko ni o whakakaukau i hono atamai tuku e whanongo tala noa pe pa puna hoto mu o pe mai ko hai o pe atu malo kwa ta ku ne fao e uto bare kai tai ko ni o pe atu ko mea mo ku fereni moia ai una mata nguto sio ke foi ulu ko to pe ase ku laivi mo ka kai ko to pe ko fereni moia pana o mai leva oha faka matala ko pe ai o fereni mo sen miri ko mea o hinga ko na hanga oha ke a hingoa ko ni e na mahalo kovi excuse me I burp. But anyway, e nau mahalo kovi mo e nau tuku aki kovi e kakai kana e peheni na e totonu ke tanguto toko tako ni o whakakau sia ke taim ko na ke ase muri mo kakai ko ni ko etina o kai ke ilo e etina nau ia ko hase ni muri o te kai ke ilo e etina ia pe sio etina he tamai mo fa e mo whangatunga ane mo whangatoko ua sio ko mea ia na tanguto se ni muri o siofi me he ki ikona kotokotoa pau hamu ai fo i mea kotokotoa o put together everything pau kama moi foi mo oni pe sua enough na ha na kai ke toi lava fu hoka mene ia ko ni o toi faka me na ha pe fu hoka mene ko ni o ha faka matala iti teila e me akotokotoa o ositua na e puna pe faka reiti ko ni ki loto ki he live ase ni miri mo ene umea ko ku tolo na kai ke ne toi lava faka mau na e puna reiti pe ai he reiti ko ni o ilo iko ia ku mai sure enough na hanga pe faire ia tamai o puna hona matare mum hono fanga tu fa fine giloto hena na pahaini he ta ko to pa na ko meni fagare rei pe ke pe ko na tolu se ke tangu to ka se ni miri pa ilo he ka kai ko ni ai ke mo ilo i ho tau fai ke he o ku mo kape ho ku bare kai ta e ka ku ha ka te kai ke hanga ho mo mata faka fure io mate i ha foi me ke tatau mo se miri ko mate i pe tonu pe au tata pe turi ko ke poko to ta ko fa to to lau pa ngata pe ai ko tai mo hanga to hu i ma ha ke he ko ka i pe foi turi ko ya pa stay pe ke foi to ta ko ya o malu i to ta ko ya ka pe mo usi ke poko e ko os ilo pau se miri foi to ta ko he to turi ko ya ko uhinga ya ko hanga ta la tu te ta la pe mo ni me to no ko na fa o pe he la mo hitala bo te aufie kakai kotokotoa o na hue pesko ya mate mo ui etulolo se ni miri mo kape boto se ni miri ko se ni miri na de fa pesko ni amusi ko mo mimi hetirifia pa ka pe ai hue pesko ni ko foi pésimo hetala mo o ikai ka pe ai hue te tatu ya pe afio hi falangi ko fa matala se ni miri o mo ni hon kotoa pa ke wila sana ko ferene amo loto mo ua ka te kai ke hanga lo tomo ua pe ko sana o faka matala ha foi mea ka se miri sia ko ta fai ke eremu ku ke tangu tu pe ko mate i mai i ho sio ko ke ferene se miri pa ke faka kau ko mo ua ku ne hanga faka matala mai mea ko to ka se miri ma ape ha ho e ngo fa fine ko ni o ko ke na hu na pe sloi ko ni o te kai ke na fa o na u ha mea ke uto se miri ko faka matala tu ofian ko mo fak fure i o ko angelo tala feka ko se miri ngata pe ai pa angelo tala feka pe ia mo sa tala riko ke a etano ase ni miri ka pe ke wata fo hingoa te tulolo mo hingoa ko to ka tau i mo mata faka ke to ai lalo ke ata se ni miri ko ta fai ke ni remu o ku kai ke o ke tau
tau tai whakakau ai aku ke koe uhinga ko talata ke kau tau ko to na tau ka Saint Mary koe whanga usi ha robot whakamaka he ku whawhanga ho mau uto me he turiki ta ke tau hi koe ke mau hawak motol ho mau uto hange ko Saint Mary e lai foi tango turi mai foi firi mika te au he ku os ta mate e Saint Mary o poloka ki tu ko kalanga ko hok fereni tolonge foi pesi ka te au ki fereni ni o ke ma fereni mau he pesi ki fefine ko ni o tangutu he politiki ko kalanga manga ke politiki he ki ene foi filimi matafaka to ko ngala me mahuinga tata mai ke turi ko Saint Mary sia ke e ku faka ofa ia ko ni he kakai o kape mai ta ya na ukovi kai ke to ala ku ki e me kai pe kai ke a pe ko vi pulu ko ni avelak kai ke a pe ko vi sa mani ko ni avelak te tangutu ilotoni heni o ta e foi filimi ke understand he kakai ko fifine ko ni o kai ke kau e ngomea ko ni so ko ta fai ke heni o faremu ku ke na fo pe ko pe fa ho utome turi ki pa ke lere ko kape kakai ko ya o ku kai te ke tangutu ko fa kakau kau na tonu ke tangutu he osi ko lo ho kape pe te ke to ki tangutu i formatare mu ka kwa osi ho family ko sana ko kasi ni mo oni ene mo tau te hina tamai te aya to aireba ke understand Saint Mary ka hifo ko time na tawa Saint Mary ka hifo mo iftoni e ku kata he na kai ke faka kau kau sia na ko ni ko ene alo tu pahai ni he kai ke he ko e mafeta kai ko ni ka te ai aho te mafesio faki ka ku hepe ne me ko ya se ke mau me faka family ko ke lava sia na ko ni ke si hanga ton ka mauto kai ke lava no faka tu fa afine os face ka Saint Mary ka hifo ko na me pe fai ko tao pe ma feta laki os tulolo pe ka fanga to fa fine ko ni hona ulu ko re fa more mo tangi de na wo fai e na futa itu a kai ke ilo e ma mani ko time yo feta laka Saint Mary mo fa na ko ni tulolo pen to na ulu ko re fa more me lai ke si tagata mo fe fine kai ha were mo tope itu foi me na si o ke Saint Mary ko fe fine fa ka wow he kai ke uloto ke hanga hata hatu kwa ki ko vi iau kai hiri ko ya ko me na fai pa te fu hi fo ka te au te ulava nai ke hanga hata o tu kwa ki ko vi pe iau kai hiri ko ya ko au te fai me ta tau ke kai ko ya nai pe ne ya ngai fonga ko tangu tu pau si o ke kai ko to na ke mo Saint Mary final fa hawa ko ke ilo final fa hawa te ke si o ta mai mo fai kai ke ilo final fa hawa background Saint Mary nengo mama heni mata ilongolongo kana kai ke ilo e poka usi ko ni mo hako kai ngeri ko ni pase pitiki kwa ke ne ilo ya Saint Mary ko tangu to hako ire mo ya ilo ka no kato Saint Mary kwa ka me puri Saint Mary manat ko ka pupu te ka ni ko maya me mo nga one alo po pa me mo nga one no fo vai ko lo motu ata ya po fare malolo ta ya fare ai kama kalo e matare mumu na ukape umrese Saint Mary tangu te Saint Mary sio ke foi ulu ta kitau i pena kai ke hanga te ki hataha kana behene anga ku faka kau ko uhinga ko mate kai ke to e peku e faka kau pa tangu tu pa sio ke ata kai ko to e kai ko to ke mo Saint Mary ko haya etina nao ke ilo etina nao ko haya talam tapari mau usfai ono pito kona ko sione miane siare kwa ke ilo Saint Mary kwa ke ilo mahe remu ya ko ni Saint Mary ka American te ko sika iremu siana ko ni na hawa ki American ni to alange hono hoka usi ona kitong ta kwa ke ilo Saint Mary tore iremu ko ni kwa ke ilo Saint Mary etina nao tungai kwa ke ilo Saint Mary afina ufaka huwa mataremu ka kai ko toa ko ya kwa ke ilo Saint Mary pa usi ore ba ko na mau me feia ko uhinga ya ko na ilo ai pau tangu tu leva si ofio na uferen ko a pau pehe ko ka kai tau tonu pete na ulava fai fa matala ko ni mo fau mo na swing e si touri pa na fa lahi fa si pa na fa no ere mo me ko ko na to ko ka kai tau tonu pe ko na ilo pau se ni mi sure enough na tangu tau si ofie kau ke ko ko spehe ko ha me ilo etina tamai mo fa ilai ka pa na ukape mai peka te fihi ho uto he ka ke ulava ke ufika out kana ha ta reki pe mata faka ka pe fanga ki fa na go ni ke tamai mo fa most of it ko ka pe ke tamai
pa mo fika reva he ko uhinga ko tangu tu reva osio ke a takai ko ni oi foi kakai ko no ke mo se ni miri ko na tolu pe ko meni he me ko ni ai fanga usi ko no ke mo se ni miri na to hilere na kai ke alo se ni miri ka pe ke fa na ko ni ko ke respect pe ko sio atu au pa mo se ke to no sio ata se ni miri ke ta fa ki oi ha sio ata se ni miri ka na tolu ko sio atu ko e mau va lau ko ni e a te mau fesio faki em tai tau ne ke ko ni ka te mau ke fesio faki pe e hoko mau me fa family te nau ke ha upe e hoko nau me fa family e ke ala tu pe se ni miri te nai ha na fa se ni miri foi me ko ya Benai pehe anga ko ek foi to he nai kata se miria fa pehe hoku atamai ko haite ne toi hanga o ilo e maunga himea whaka family pa nau hanga reva o whano e si touri pa nau hanga whaka sisi mo whaka lahi ko e kau tonu pe e nau ilo nga himea ko ia sure enough ko hanga peo mate ia te siana ko nim hono ki whanga ki tō whaafine sia ke aluatu pe ko tau tonu ke kano mate kakai ko niu nau whai e eloni pe ko e ha ko nau tolu pe na nau kalakalanga mai kai ke nau ke lava ya se ni pa nau puna re bakiloto kau he ke ko ni ko uhinga e ko tate se ni miri ka ke mate ho mata whakaha foi ulu mate ke tonu pe ke tuhui ke tonu he osi kakai ko to ho kap pe te ke toki tango to mata rebu pa ke alu ke ki kolo te mo ke fesio faki pe mo kakai ko ni tau pe o hake foi me hine hina fo tu ko foi va ke mo ta ke foi me tu ho tu hi fa o ko aba usi mo va tu ngai ku fa tu ku ke foi me tu hi ka toi ha ko foi me hine hina fa hu ko foi va ke mo ke lava ke fa ka kau le re mo ka o ana ke te ke foi loi ko to me hataha fere ka ga fitu ta ka se mi pon na tango to se ni miri pa whaka kau e foi mea ko tokotana ka ke hau pe hata hatongi mane foi whaka kau ka se ni miri pa o te ke foi mea ko ya paulere atu ko foi mea ko tokotako ala te poni hau ko tokotana me uto se ni miri na ka ke hanga to ma foi whaka kau hata fa ko to paulere atu kai ko tau fai ke heia na tango to se ni miri pa sia fita katakai ka kai ko tokotoa he ka ke hanga matai ha foi ulu no ai ha mau feitu sia ke tawa se miri nai kai pe ke uhanga kape hakakai ho mau feitu ko uhinga ko ha he te ke fesio faki pe makakai ko niwa ke aho e tano se miri fana kai ke hanga hoka usi ko niwa fakakau kaui ko ene tau ko ni pa e alo tu pa ni hakakai ko blind ho no mata he ki lai lo akau mata faka fure he de fenga ke fakatau ene lai lo akau kan hanga tola fa yulo se miri ko ha ko vie se miri fa matala be explain ho mata faka pe ko ha winga na mo fi ai fare se ni miri ko me ia ko poini se ni miri ona ke lera ta faka ka ko mata faka pa ke lera pu hitai mai mama he manga se ni miri ti te la mata faka ai ke mahina ko mata faka ko toki ako live tawe ne ho full ta se ni miri pa ke faka ka me ai ko lera pe ka na pa te he fai me ko live pate homo kiloto tonga tete la imata fakai ka paki ho fulang mari me mamani osko paki ho fu pari o fa lo tongu totungane ona ke to lere ki mamani ke pretend ki mamani ko fe fine la ivi ko pa ke lere lo ngutu ke lere ba ke loi mata aremu ona ke lere ki mamani o faka mata lere ka heri ko na ke paki ela ho ka kai ko to ai pe fa ngutu ka kai ko ni ke lere reva kalanga ko fufine kape se miri heka ke to ha se miri akalo ati mama do pe ko fufine au ko ha ko ke kape vai fu fare kape ni pa ke name it to ye be ko to ka se miri hek mari pete volume po uri heka ke to ha mata lere ya ki mama ni ke fuck fure ke sa ia ta ye te au fuck everybody ni ke ata se miri ka ta te ho pata het foi mo ni pesa ia tai se miri pe kai te ha ta te foi moni ko ko te ke fo hala se miri ko nga fuck fure ko fa to ko kila hanga
whakawhewhe ho lere maho whakfurei. Ke tohu ke whewhe whakatatau ka se ni miri. Mate ho mata whakapa ke mate ke totonu. Ona ke toi lere maho mata whaka. A foi ulu. Pake hori ke whewhe whakatatau ka se ni miri ka hiri ko ia. O puke mate ka kai ke. Kai uhinga ia tua se ni miri he ko ilo e mohe tala mo ko se ni miri na le fau. Ka ko mau sia ko mau mimi mana bahe se ni miri. O ke mo mo tolo tu hui ma se ni miri pa mo kape ma ka se ni miri. Ka ke kalanga pe ho fak fure i he ka ke kape ko ka se ni miri. Ka ke mate re bahata pa ke mate ke totonu he osi e kakai ko to ho hanga tu kuaki ko fai ulo na fiha ko ke tala ko mo he tala mo ka ke kape ke mate ko even though e body o ke kape ke hanga ko tala i mata ha to o mo oni. Ona ke sio ka fereni pa ke to ha to he kai ke he osi pe ho kape pe ko elo ia e ka pe una fa ka matalai. Fika pe ko ha lere ka kai ka se miri. Sio ko lere mo fak fure yo to ko he patoa. Ko kumi kakaia. Ko kakaia foi. Talo ho matafaka ho fare. Pake papiri kai matafaka ki to ko meya ko mawinga ta pake tahe mo ni mo totonu ka tataye poko usi. Ona ke to lere ke toni ho be patoa ka ke lere faka lere ke be kakai ko fufe fine ka pe se ni miri ko ile mama ni fakfure I ha mo foi me ta ha. Feke ke bi fo fanongo mama ni ko ile mama ni ho fare. Erem. Fanongo mai kau ai hanga ton wat. Sai kau detail ai kau cut short. Ko inga kau fa batala me mahu inga kau to ki tata re ba ta fa aki. He ko fufili me ko ni ko stai me ke tam de he fulolo. Ka te uket ke po ni kau fa batala foi me ko ni he toya pongpong. Te tai ho usia pongpong to koto e toenga ho ki me na ke na usia I mama ni te tai ai re ba ke os to ka pongpong. Ka te fa batala foi me ko ni Pelaba re ke hanga he kakai o understand. Po ke hanga o ko whanongo ho foi laivi ai foi konga pe aku mapaki ho lau mari ke whanongo ku ke hanga fa o me ko loi fa o mata I me ko loi I ho manatu ko ke te tau fa o loi ko to ko me ako ke tu o ai kano mate se miri he ko hinga ko ha ke taga foi la pala Neko ke tu ai kano mate sen miri he pehen. He tala sen miri amoni ko to. Pa ke kiva faka ta pe ku sio ma hai mo hai pe te nau sa ia mai pe ka. Ke kiva faka sen miri ki ai. Pa tala hanga to not like it is. Ai ha mea pa ke mate ke tonu ulakia. Ua tolo ha faka moni ke ifo ka lo mai hore mu. He koe mea ki he ke te fa ue loi kotokotoa ke asi maari ke toko lahi hoto turiki pa te hakaya maamani ke ngari maari mea kotoa mo asi mo oni ke palanisi tatau pe loi mo oni ko inga ke tanu ia ko foi remu loi ka ke faka matala hau fo ina usi maamani pa ke tala ke moni tala ke totono he more taimi Sia ko hanga ko na whakamatala o pehe ko ke si o hake whae asana. O ke si o ke taimi ko na ke si o mai kono wha ho mātua. Te ise foi pulo sen miri he na ke ulaki start pe foi mea ko ia pa ke kape whakatau hoa ia pe ako toa o auha. Ko ke homo mai ni ka sana. Si o ko tai whakakau. Tuku e lau e kakai. Tuku e te nofo tufi e tae e kakai. Si o ko tufi tae na sione ure mate nai ha lere sione ure mate I ene fua hono ki whakasuwa lare kini pe atoi ki ai pe atoi tāna ki moe tae kakai ko toana I kevo sen miri o ne lere mai panau whau mo foi tala noa fure pari whea sen miri tokota sen miri he foi loi ko ia te kai ke tokota sen miri ko kei tā pe pau whakamatala mo oni ko tokotoa ke hanga he kakai o understand se ni muri ta te nau whaiteri he pe nau Filipe te nau tui he pe kai ko ho foi whakamatala se kau aki mo sana ko ke whakamatala ene whae kai te ke nofo pa ke whakakau ho atamai na mo ngau e ke kakai ko e ni
Na mo mau to haki aonga hakakai. Sio ko mo toto he kai ke to os. Te mo keife sio faki peke au e tanu ai koe. Te ke mo sala he ahoni ka koe apongi pongi te mo sio faki. Ka hako hafainga mea whaka whaamiri tonga. Tau pehe ka elo hota mai. Ka whaka fefe kai ure hota mai. Ko sana pe tu wai. Te ke toki whanongo pa ke toki nofo taho whakato malahe ku ke tau te hina tamai. Pa e kai ke hanga taha mo tuki homo toto e kei asi pea sana he foi. Ka venga koe ni o fuai. Pa te ke hau o kape tau e whewhine ko ni ko tohu pe hore muka ataha. Ka pau ataha pea. Hau hore muha foi mea ko ia. Ho hau ko whainga koe ke hanga o tāpala sia mo ui e whewhine ko ni. Ke tokoto i lalo pa ke kalanga te ke laivi he mo ni te ke whalaite. Laivi kata laivi he mo ni te ke tokonaki. Ke kalanga ko sāpa te pe te ke hawai. Ta laivi ta tau aki laivi tuku e sana ke ta whaki molo to moua. Kau maka ta ke ta tau aki laivi pe. He kai ke longa sen miri. Na ke state foi palo pare maka sen miri. Pa te u kamata te ke na ke kamata i te whakaose foi palo pare maka ni ke ilo au. Koi whewhine au te utu he moni pa te uta i ko ke poko hore mu ke ilo sen miri ka hifo. Ta he ongo mea ko na kau tāmo hok turi ki te uta i ko ke poko hore mu. Sai ko hanga reba ti te ilai ke understand ma mani foi mea ko ni. Ko ke kalanga iho o whakariria. Te utalange taho sana hok pēsi. Ke mau sio pa te mau lava reba ke mau talai ai whai kehe o sana. Pea mo e whine motua koe ni. E ne nofo koe wanga ke whewhine pa ko mau sio ka sana. Pa te mau lava reba talai. Ai wanga koe loto whewhine koe ni. Ke whewhine koe ni. He nane uraki o hake sana ki mua kau longo pē. Koe toi tariwe ni koe a ofa o toi tataha hake sana pau pehe ke manga i rewa ki loto. Kau hanga whaka osi ia di. Kua ke kamata ka te whaka osi atu. He te utuu mai whewhine koe ni he koe he uhinga koe haa. Ku ke hanga o ave he fo hingoa nai whau e sen miri. Koe fo i mohe tala mo te ave ai pe e taha koto ai tua. Koe taha koto pe te ke ave he mohe tala mo te ave i ko he o pe ke ta alua i rewa ke langi lau. Te ave koe ke tatau he vavaa ke langi tau potu me langi tu o te au. Ka tataha ho pari ke moe whihore mui o lunga ke ilo au. Koe whiwhine au kou pehe. Te tau i au e foi mo o ni. Pa te hanga tulolo taha koto o ke kape ke kau. Manga tu mei mo whakamanga manga kau mimi i ho mutu ke ilo au. Na e anga whakawhewhe o hanga whakatau hoa i ake asana. Ai ki tama a loto mo ua. Sia ko whakamana wahe. Heri koe ke nofo nusila koe mate ko nina whai tonga. Te ke mau ha whakamooni pau me he kau polisi ke tolongi olunga ke ifo kalakalanga. Tolo poini hake ko sen miri. Taha ke pure angau. Pulu ima polisi re koti tala ko toko waka se siria. Ke ne taha mai e polisi re koti pa ke tolo fure i olunga ke mahino ki maaman. Ka kuke hao ave toko tako ni ke ngari mari maamani pa te utu mai foi turiko sana ke ao e tano ai au. Kai sai ko hanga tite ilai mata whaka e foi turiki koe hana tala noa i loto mo ua ka te au. Koe mea maari hono tala noa i loto mo ua ka te au foi meani. Ki mua patoki hoko ho lere lo ngutu koe ni kua osi ilo se ni miri. He na he kou whereni mo loto mo ua ka na e fu mou ta afu ua se ni miri. He taimi na usio ai ke hanga koe na neongo te kai ke umau hango fua mea loto mo ua ke whakamatala i tite ilai foi mea koe ni. Loto mo ua te whakatulau i maamani pa kou kore whakamuremore atka te koe te tala noa i foi mea koe ni ke tu veto. He koe uhinga ka te hanga titei lai. Te titei lai he kou whaka o whai hono ave whewhine koe ni he kovi koe ni. Pea ne hanga aia sana ke ngari kovi. Kai heri koe ia koe ke ne ilo ia e ia. Kai ke ilo ai anga tuu koe a loto mo ua mo sana he oku pehen. Kou whenga ke tae uki fuhiwa he. Mone ke te kumikumi au ki fuhiwa he. Ke tae te ufuhiwa he ngari mea pe kau whakalata pe tātaa te uki hiwa.
Pa mau ilo e ku whakariri ha e kusio kon ke fefine ko ni. E ne hanga wha umata e mea koe loi whakamana mana wahe. Na ke lere iho foi na usi. Pa ke pehe mai ki maamani. Ko fefine ko ni na no fope mo ki tamasi aloto mo ua sai ka ti te la ya reba ke ilo mama ni na fa matala aloto mo ua ka te au he na aku fu o vare au pito xio ko malo lo fo ha fefine ko ni he ko friend ya na aku eke ki mo ua ko ha me na hoko ko me hoko ko fo ha sai ka ta ki ku telefoni me he ka pala ki telefon ko na he ko telefoni o fa ya live o chef ke maka o blow tapa ko atunga nei no huka e foi pala ki hoka e turiki ke okay hoi foi faka mohe ya ko ni de usesere ko me ia ko wori ia he kakai ko ni e ko sio ko ni ke faka ilifia ko ne fefine ko ni sai ka titelai ko hinga ka malo lo he pon na fai ko sisere he tata fase atu ko ni kai no e foi la palapa ke ma pa fo kireva mo na ke pehena e alu asana o mohe mo ki foha ko moure he fa he foha ko ni o mea sia ki hota tai ngari mo tai manini ia ho hanga o sitaki lo ike alua historia fefine koni pake faka matala ene tau mo ne hangeni ho faka matala tala na tau fiha sana pe alu mo siana man oi hoto faka pote te tau na kita pe fanongo ke tano siana fefine koni ha ku ga hanga to pologa sana ka tu ko sana ke puna sana ke loto o defend no self wo osilere ima sana faka anpoloka mayau ka manga tu ke tatau ak live wanga sana ke manga kiloto live ka wana hanga poloka sana ka ke to gilere lo ngutu pa ke faka matala lo ikoto kotoa saka titela ya tu ko uhinga mate ko ne kita masiko ne alato mo wana talo friend mo mo ekusio ke ki fefine ko ni elesi tau hi ne kita makitonga to ko ta mate ko ke to hano to ko fa ke hano tu fefine Fana os fanongo pe se miri he fo mari e kita masiko ni palo pare mape mono mari he time koto na loto pe ki fefine ko ni ke langa ki api na langa te mo ua mono foha ke langa pe ke api ona tolu pe ia ki family pe ki fefine na langa he fefine ko ni ki fare na fanongo pe ai ne tala noa time na mate ai kita masiko ni Now ekenge ke tota go ni pe ha mena si malolo e ku ovare. Na faka matala le rei e mo ua ka te au ai fo I palo parema ko ni. Ko palo parema pe ia ai kita masi pa mo fika reva me ai. Ki he faka ilifia ko ai tala no ai fefine. He kapau tau faka kau he ko kakai lalahi tau tolu ko tau fai pe mama ni ku tau ilo mama ni ka toa. Pe ko tala no ai kakai lalahi ko na fulu mo kulu. Ko tau fanongo pe tala no ko ni kapau na ya kau nga ai fefine ko ni ko si alot sana togoto bilisone. Ko ha me ku alwa kita masiko ne malolo ka takai e fefine ko ni tu Mo fika reba me ai he ko tako to ko osmawe lo to mo ua. Aya ko no fohai na so saia. Na pehen. Talo e Maria ki fefine ko ni, ta mo kita masiko ni mo fanongo he ki fefine ene alu. Ta tolo pe. Te wai ma ke fanongo maman. Na e alo ki fefine ko ni pe ko faka muy ta ya ko o hoko ko me ale kita masiko ni tau na kita. Ko ya. Hanga pe ki fefine ko ni o loti ene komaure mo ki siana na e alu mo ya. Sai ka puake reba mama ni ke fanongo to ta ko toa. Na hanga pe ki fefine ko ni o loti ate siana na e alu mo ya ko uhinga ia na tau na kita masiko ni. Kag mau sia ke ne hanga ko ave e tala no ai tu ake ngari ko fefine ko ni ka te tite la imata fakai ki poko reba elunga. Alo ki fefine ko ni o ko maure he siana ke Ospe ata mai pepa ne hanga pe o seni mai ta ke kita masiko ni. Mau fika reba me yai ko kakai ko ni.
ene ofa ko he kita ahine ko ini mwene faka kau na tama kita masih ikene fae na tama saya kamo ua talange mam ko hoku mari o kulolotonga feitama hoku mari ta koa ko foi feitama ke siana ke kapau ko mo ode foi feitama o feitama ke siana ke he kune to lauti mape ke kita masih ene ko mo ure he siana ko ni pe mo fika reba me ai geta la no ko na ofaremu ene alko ni o tala ko sana na ne fa na no no fo pe mo fo o loto mo ua ai alu e kita masiko ni ko ke to itonga ene fa e ko sana ko kasi ni loto mo ua pa ko ke ilo ipe ko na kasi ni heta fa tau o ku ai ko na ai usi ko go ofa loto Mausia ka ofaremu kasi ni mosana ihe turiki kehe kasi ni moloto mo ua ihe turiki kehe ko ha me ke hanga ihe ki fefine ko ni ihe ene ofasio oku ihe ni ene fa e alwa saya ihala ka ke foki pesa ya o ha kumi kai kasana takai pe ko family ape mo fika mo ulu ka pauna hanga sana o fai ha me mo foha loto mo ua tau finke ko kakai lahi ki tau tol kauri e tareva foi fa kakau aku he kuori fa kakau ke tapa ko to maman tau ke poini ila ya fika tu kapau na ko ki tamasiko ni na le fai ha me mo fefide ko ni he kai ke alo saya o fai ha fai me ko hinga ke ha ke to ne mo wi e kai no fo pe tau kasana ko hinga he ko o fai sana Mahamia kene to ai mo ui ka hiri ko ya ko fu family en ko takaya saya itu ako ne fie kai pe si unga he fine ko ni o kai ai ko ne alu fe ai hawas saya ko re kai ya sana he apio sana mo mea pa i he hanga he fine ko ni o afio le kita masiko ne o fafanga he uno fo ne fai americani osmate tamai saya mo fika reba me ai pe kuanga faka fefe ai faka matala loi elo ai kakai ko ni tala no fatata no me amoni ko hinga ko kukala ene mo wike to ere ka sengmiri mo sia ke ne faka lala ene fenga ko ke ona to ere ka sengmiri kwa fa sengmiri faka tata pa holo mata e ku kape bako ai pe sia na mata ai fefine matare mo ni ke ne ongo ye fo yong ho ai me ko ne fai ka sengmiri mo kakai ke ko to ai mama Pana yanga faka fefe ne faka matala ya sana o kunofo moe ka hiri ko ya ko kasi ni fa e asaya o ne faka tawa ya pegi tamasi ai fefine ko ni amo feka reba ke kakai fori ki vanua ma faka ni eria ko ni aku ha kai ke toy fai ke mo fanga re mo ko kape se ni miri tenau fa weloi koto akatenau ke ha tenau ke lere pe ke fara sen miri ke nau fenga pe ke nau fetau ka sen miri ke tulola ku osa na re mo no faka mo sen miri maman pate wawa tu ko te fai mo ni pa mo faka kau pe fe ho mo faka kau pe ta ho mo faka kau mo sen miri he ka ke hanga saya ya ka pa na osi mo he fe fine ko ni me kita masi he ka ke ala saya tau na kita ka tuku ene fe fine mamani ke toi alu ma fe fine ke mos mosiana ke he Oe kasin ni ene fae. Peko winga alu saya okumikai ki ai ko kasin ni ene fae kune ilo ko fu family ton. Na mo fika reba me ai. Family mo faloto to family mo loto mo ua. Ba ihe ene fenga ko ke tola lo fefine ko ni mo ene mahalo elo ba kai ke to ho mata faka ke to ke to tonu ka ke tana ke kai fare malolo e ka kai ko to uhinga ko peta ka mo tolu o mo tau faka roboti he ko mo hanga he ka kai ke fit ho mo brainy me tu na e to ai ko time ko to pe ko fano ha fo se tes mo fo i live hata ko ne pato pe ke fai uto se ni miri ko ha manga se ni miri ki to ko ke to tari au se ke tango tu mo shopping ilo to ni ma ko elo e tulu hala ke atasin miri kai ala ku ye to alfa ka ta me ke kai ka ku ha mama hi ku la mari heloi ko tango tu pau fano ke kupu live ko to me ala pau to me ala ko to me aunga ka manga ki to ki mama ni ke mahino ki mama ni me ko i fo ya tamai sen miri pa mo fika reva me ai pete mo tu ke ka kai go ni be kai ka kai fa tu ta maki fo kai la pe sen miri ka me ka to ke live aki moni ho ko to
Pake fika re ba me ka hinga klere e ka pe afaka matala hore mu. He ose na ko mate he ke kawe ka kai ko ni he pare ma ko ni. Ha ho faka fure ika se ni miri ko tatau. Na kelere ka mata e foi merda ka alo puake foi hua fe kuine mo nga ko tala to fi hen ki mamani. Fak fure o na ke ave ku hingwa itu. He te ke ave he pete ave ho mata faka he o pe ke ilo au. Oi me ate ke fai ke se miri te furi he foi pulu te tata he pulu ke ngoto ha matau ka ai to pe me ko tatau ko ke fai me ka te au mo ke fai ke ka he pa ke te se foi pulu ke ona to hanu e matare mo ko hinga ya ko live e ta he poni e tu ke iremu ke understand se miri hai me ake ke lere he tu aka kai ko ni pa kai te ke faka ka ko tatakai ko na mosana manatu na mo osi ko to he ngawe he ape ka kai ko ni na mo ngawe ka sana mo ne fa e ko ni ku kelere o tu ku ha ke fa e si ofi ho fukia he remu si ofi ho kia he ku ha ke ha fu foi pare nga ka ha pu aka ka pe ho kia ka kelere ma ke tu ku ha ke ki fa e ko ni fu ha o si ke taimi na hanga se ni mire fa ta ho o si mono ngahi ato ki fa e mate lai ko ke to le lava ko ke kape ka se miri kai ha ka ke hom ha ke ko o kape ke ka kai ko ni hom hore mu ki to ke tata ke poko usi tu wa ke ka kai he ke kawe ka kai ko ni ai se ko loi fa kai ri fia ko fai pa kai te ke fie ma we mo ni pa ke fak fure yo ta ke polisi ki tonga ke na auto me ko to kai ila he polisi ko tangu to ko na lo to mo wa ko tangu to fu ko mo ure ya mo me ko to he ne telefoni ostohi ma saya faka matala ke le fae uhinga ka kelere lo nguto mata faka fure iko he uhinga ore lo nguto ho fenga ko he oloto elo ya sana he ku fota tau pe ko ki fe fine ko ni fota ne fae pe mahindo situ aha mai mo faka tafa ka ke nafo ho usi loto elo malu pe ha to kano mate ka kai ke te alo aba to nguto ha me ha palo pare ma ha ka kai seke tu wa ta em hongari bare olunga ko ha ko ngutu farea ko ngutu faka matala ko te aloava no ai ho to tunga ku he pare mai ka kai ke he ka te lahi ta puni ho to mataremu he ka ke tu wa to ta em to ngari bare maman ka ko hinga ko tu wa ta em hongari bare ka to le ke to afita kai ka ke hamo ka kai hala tolo gilot tolo ke tatawa ki tolo te paki ho pari maman ke ilo au. Anyway, ko hanga se ni mire to kwata foi me mahu inga ko na fie mau ke to kwata mamani. Mo fika me ai ka pau ko ki fe fine ko ni o mo pe e hanga Esaya o to ko ene fe fine ke no foi mamani kai alge fa eta kai. Ie ene lo to kovia sana hena uraki Maria sana. Pe mo loya. Mate loya ko ni. To ale fe fine ko ni. Pe ko me ape ana faka foi tui. Peke mama hi ho pari o ko tau mani ko o alo faka matala ko haite ne faka matala ho palakum ho kovi ikai ku kelere hamwe ka pe e ose ka pe ho faka matala ko huya ko ha hanga se ni mire tu vai hore muito a pouco ho usiai me ako to fa matala se ni mire ku ke tau fa ke pe ako to ho feinga ko ke tanu mi ho kovi ke puri aki lalo pa kelere faka matala loi ke tu ye kakai fa matala ke ivi pe kuine mo ngano fa matala i hore mu ke tite lai mata fa kai ke poko elunga ua mo sana mo tangu tu aka tu ke ta e mata fa ka ko ni ke poko no re mu elunga he ka ke to holo mu ye sen mi te ta ho mata fa kai tu ke ilo au te ave i ho fu pari he langi tu te au he na ke ave e sen mi te ave ko he va ke ilo au ka puhi ho fu pari ke pupula manatu te ke te lai foi me ko to ai manga sen mi hi foi lere tu ko ni ka ke to he ka ta fa ma ku to kone patao ma be foi mea ko lere au ya o ke te la ia to no fo o fa o ki foi mea tama ye he feinga ke faka matala se miri kona na lere mai ya koe se miri kona na lere mai ngo fina ma to ko ua ko be ka ke to fe mau faka matala ta screenshot e foi mea pa ke hiki live to o foi mea la lai foi kupu mea ma huinga ko to ape na ere ai mata faka ko ni tolong turi ki ka manga tu kitu na kopi he ka ga ne tolong mai ka te au hiki live tolong mai ka te foi konga ko to fanonga se ni miri foi kupu pe tolu ne fanonga se miri o stapuni ko osia ko kalanga tu ke ta ko to mai to osi to mo huke live fanonga ai pe osi ona to mai hata ona to tama hata mo faka more ho taimi he ke ka ya he an ka to talo balonga we awin ke taimi te be ke ka ya anyway ta tok mai te tok manga ma pong
Mo whanongo he whai laivi ko e nā, whakaua tu kare mu tala kare mu te uawe i he langi tu o te au ke matau ke he wawa. Te uawe i ho mata whaka ke palani te iti ko hanga top ho mata usia ke ilo, ko e turiki au toton ke fure toki ki ai. Te lere mau pe ma te whai whaka kau toha au ngā whaamiri o sana, na e kai ho matare mu pa mo ui he whaamiri ko ni. Toha au ngā ke mahino ko koe koe toto. Koe whewhine ko ni koe toto pete ke toto pe me kakai ko ni ki hao tano e koe. Koe whewhine ko ni, kono toko ua mo ones, ho tamai. Aho elo ha tamai e kei tua tu pea sana, kama e beremu ho mo tamai he kua, mo oskoto ai muri. Tangoto ho whangatunga ane o huki o nau whangafute ngai lao uri. Koe kakai eni o kua. I ho oloto elo ko he pehe, ko malolo ki tamasiko ni e mau e sana me arere asaya, tuku kene mau. He whaiteri he pene wha epe ko haitene fuaki ki ai, ka ke lere ko ho oloto elo, ku ke lere reba kalanga kune puke ki me arere, puke ha. Ai paanga mai. Ko whanongo tonu peho te ringa, ke whakamatala e mo ua ka te au, na ne ria te kise niti ke he ha. Toko nia te koe ngā buha, kai ai ene tama. Koe mea mahu inga tahaia. Tau tō mau peha au ngā hakakai o na kausio ka hakovi. Koe toto he ka ke toi lama hatana ka ke whaua ke toto hoko ake alau whau. Sia ke ngai hane whainga eftoni. Koe ne kore whau mone tātou fi henga we whainga mai ke hererei o kei kape fure ipe se ni miri hano matare mu koe ha. He ku ilo se ni miri hoa whaka matare rei ake ano fuhi ngoto tonu kai whaka fure i huma he pōkare. Huma kanga paki ho mo re mu ko toa whaka tulolo ho mo usi ke mo ilo se ni miri ko whiwhine o kai utoke awheo. Ke mo ma whakamatale rei mai ake nā usi whakafure i mo loi e loki mamani. Ke pehe kakai mo tok mo lotu whako mo usi. Hai ke mahino laka ta e lotu ka sen miri ho mo fure toki ke loto whare lotu. Ka mo ma whai e elo. Toha aunga mo hare rei o na ke toha pulu siti ha kakai. Mo ke whanongo ke mea whao he kakai. He te ke aloi beho hingoa i tuka hange ko hina. Pa e towa ho tae mo ngari barei o lunga pea osi mo e remu ho whangatungane. Pa te whawhanga aki koe ure ho whangatungane mo ho whangatamai kotoa. Ai e ilo sen miri ko whiwhina ko kehe. He tanguta mamani ko taka manga ho taloni e tanguta ka ngā hae pa mimi ho ngutuke ke ilo au. Kau siko vari ako whela ke mahino ka koe fu mata usi whakafurei. O ku ke lere whakamatala e ko via tā kotoa. Ka ke tangutu mo usi tau mui tau. Na ke hao ape i kai. Ke tangutu wena kua whaalahi ho pari talu ho kei vare mo tau noa ia. Whake toi ave tama ho toko ua o whakawhai i ke kumea ka mou mea ke mou whawhaho mou remu. Whakamatala ma baka tala mea ko toko whakamatala sen miri pika moni pika loi. Ma ui he kai ha. Take tapu o maf. Tui ako mou vala ho mou remu ka mou kei o ma kalanga mou remu o whakamatala kakai na nau tangutu o wahanau. Ko hai o ku kea atu. Na tangutu tamai mo whae o ke utao. Kai hau pe kakai ke o tui ho mou whangaki ia ma ke iari pe. Ka mo ma kape holo ke he kakai na whihanga ke nau tamai mo nau whae. Hono ngahi ki nau tolu. Hata e tapuri ho matare muke ke toi ava ka seni miri. He koe whiwhine au kou ha. Whanau e toko ono ulu taha katoa fui toko ono koe ni. Tamai taha whae taha. Ona ke toi ava hore muhe na nganga hipi e tamai ak mo whae loki o maua seni miri mo ere mtete e koe ke wila taha. Ho futuke tuke i re mu pe ko hai koe pari. He us pari. Ai ke ilo seni miri ka hifo mu pari remu. He us tapari us fak fure yo na nao pe tu hui ho fumata i remu ke toto mo e remu fak fure. Ai ke ilo seni miri ko au seni miri ko tala tu. Te winu e foi piage mba ko ska ko manga ki fare. Kau ko hoka e pilo ka malo lo he pon kau to ka pong pong kai. Osi e foi kai pong pong manga mai gitu hai fure iko te taho si fusi kai ala mea ke ilo. Anyway, ko ofat ke kau sio mai ko ni. Good night that ke everyone. Ofa ke mo malo lo fungani ka tau to hoka ta pong pong. Mo lo tu ia ke mo ui folo ke ta ki ere mo kakai ko ni ke poko yo longa tu e fola. So anyway, ofat ke kau sio mai ka tau to hoka tu laters.